me friend ba no ba say ma da kokko ma kraba da ya Akoma FM 87.9 na me na da no o friend me Friday nti oni me ka say wi na me kunia ba ko friend ko sima ono so gina hospital obi na o ka cha me so gina ti do yale no na me say Monday meba enti Monday na me tsaka na me ko me do ayan friend me say Jomambo wu Jomambo do bia ni no dun kwa bonti wo yan this strong NDC wono oni atamansa na Jomambo ni ohaya Jomambo ni mi kunu no ukunu ya na won kura mienu ba ku ha okay ba ku no na wo ho okay Jomambo do NDC ni tudun kwa do bia ni Jomambo apart from Jomambo wo body fufuro bia hu no just Jomambo no ni pa bia no etie kakra o ha adwepa oni run se kra nante a Akoma FM Jomambo wu na me ba ya no na ga no yase ga na kwata no hospital according to busafo se ga ne ba hospital wo se ne ba papa nti wo ba hwe no hospital ho afa de ga yaka ye be ye bibia me ba na yesa ne ba ne se ma oni papa ne kwata fo se ma me kwa me tumi ntana won tara me fa me kwato boarding school ana busafo ne ba ne kwato boarding school na ga ne wo fi ho na ga na e me kura no wa kwatena fie ho se wo ya yire to kura no oni din ama ye mle kwatena fie ho se wo ya yire ama oni abusuafo da ye be ye ni na ama ye mre okay ama oni abusuafo ni to kwa so ya yire odi ko mo na titi no sa de mo ni dikuna wotumi di abusuafo na taba dun kwa na ahomte na abusuafo na ma ne kwan abusuafo ni kwa akofefa pastor no so akwa wawa no de ni bi de kobo ho ama hu to kwa esi ko police station ya de ade nyina ana ho no yamudi blabla ye na da ya sie ya de be ma no tumpam no wo ba ho no pa no be na nam ho no ma hu ni biom kopem joda na amudi bebuka no a o de ba ho na me ka che ba ma sisi ewie bibia o be japade sisi ano musi ji se afida nti me ntwa na afida no mbe che na japade de me ba ne chefa ama no ala ne mi no mbe cha mo be ma no 8 good years nie ama yem let fie ho be peme na me no ka se Akoma FM e be so mo ndi wan ya obi o mo de hye wu amugu nsa na mo bia ne nyoma so na mo che japade nam se fe tenta gases ni ti se bu da wan ya no so na bushafo no e ge so mboko fie ho akogu nsa no mo agende japade no ga no tutu den mo mo bu ago bo omo ya ga na mabushafo na ngu nsa a hye be ma ni ma ba pema nne me hye ya be 2 years ko 3 years be ma no so pomeka se no wo ka ai taxi ba ko ana ase private so ba ko na taxi no de bushafo no ton ana private car no omo de ko so ni me ko be fa ne Bradford no so wawu afred bo nsuom dun ko bia ne Bradford ho na ama no me kura na ma ye no ne ba na fa na fa na me ko ne ba no omo akotu ka na akoton omo akoton ka no yese no na so ana me ba ne punu ho hye ebu so foni kaka ya me si dun ko bi jina bi suwo dun kwa so abontin ko fi duku asama me kan sa omo ton sa nyina obi ate wo ti asama me kan dan ejimo de busuafo no oso o makwan da me hwe be 2 years 3 years me ba ne wi secondary school am say no me da some be court me da some court be 2 years ye bua some de ga no so anti ase ada ye ka che me lawyer say ye nkofie nkoche edapade no sada na ga no tutupu no ne ba ne mutibom ana lawyer ne ka che me say me de me nkona ye me mbonjo kakla ye what 3 days order letter bra say wo so fa ko sama your court wo lawyer na me say family chano me no ni court bia because ma twema so almost 2 years me hu sika nyina ahye ana me ba ne yare e che me ba yare na me ba yale ni nyina ka akonya ba ho amidi enti me ni court asem bia biom asema mi kan former DC Emilia Nkrumah dunkwa NDC fampanyifo nyina betena mi kru because of mi krunti me baba ma ne frɛ Emilia Nkrumah ka che Emilia Semilia ekwanya me maami ama no de ma fa so nie enti bua no mi saka papa japade ana Emilia sasa na tie dia ono kwa nda so Emilia no so ye lawyer ana fa lawyer ba ko ka no free kran fa NDC fampanyifo nyina be hyiam aba secondary school wa ko bua sa papa bi o na NDC fanya ko hye ma 87.9 ne ga itinasi gali papa tene saka che me ba ne so obeku me ba no ama Emilia Nkrumah ka che na da wo ba so wo tete akola na afi ye kan ya wagye atumu se yo mbapne ama ya che Japan man kora ne mienu ya dan ye ho apɛ ama wo tun krama ne wiem se Emilia se ne kula wu a no no sakre Japade a bebi ojan wo hwe ne ho atoro bebi ojan wo hwe ne ho atoro ama paso uma na yini safri asem ma ndi sifo mpanyifo a omo tan se ne asem nwa omo yom safri ani se wiem se bi de masam badam mo sra mo kabi mame mo kabi mame na be ma ne 8 years me ba na wi school ti fie me yes ka from the aso so de me yes ka me de chimanso school ba na ba na wi okọ secondary school okay ama ye mre no ye hwan ama ye mre ne oba one ne wo ne first born abla school time one ne wo apart from so ye ukura
Why dear, what can some crew no didn't into my one decimal? Onya she bia what is me amity ya. Onyo bia ordinary citizen. Aye. It is the best say ordinary citizen. To say me no me no ti ha same. Na be me free mu. Na japade makwan na busua entena se ne enche na obi a chefe wo mu yemfama na ama ye mrese e ompene ama yemle sepe no ompene me person oba chire de kodenti a wo so ompene me enche no se efie na ye fie ana no de ni sika na odi asifie na obaka na evidence da ho chese efie no na dia ameka ana tu so ye ne kuna wa ye ne ho ade a won fa ne marriage certificate meto ha ne obi ehu se ma ye marriage certificate ne na fa efie no fa sample ne se ba ma ye ne ho ade na se me ba ne tumi awon ni papa japade so a waka mama nsanyi obi antibi waka mo obi antibi se wutu odi baba wiase na se wo papa wa japade na se won ka ho a na onka na obi antibi masam nya da man nsanyi obi antibi na mo ka sama nya do obi aka na me hu sama sam nya de okay me ba na nam okay wo si ama ye me ye oba wane ukuna wanya ne ba bi ko ewo ye school time na cha say emfauti so ai okay school time okay esi time ben o san be share picture no mu no mo tedada na akoka ho ana dabi me kompono no na wo ba na kwa no say CS enti ama yemle do no wo ba ni kutubu ase o ama yemle se wo tie me a wo wale no kutubu ase ama wa kwa wo ba fe no wuhia enti ada ye ni mi ku 1 week ni kwa no kwa akọja ni kunu enti ama yemle ba oba ne de e japade enti no oba ye dunkafo na me kama obi ati bisama yemle ba oba dwomamba ho ni ya ejapade na ma oba dwomamba ho ama yemle ejapade ti na oba ye because se ejapade ti na oba ya e de na sikwa se me ba agiman woni papa mo acha fa woni ejapade yem woni cha fa woni papa ejapade so batu akwana ne papa o me ba ha me ba na ni joma papa ba chimpla be busum sia no wukra ya fa ejapade ye ti picture ni nie wani ama ye mere ewo ye secondary school time e boss school time ai no ne wo ye ama ye mere akwade kura ana wo so joma mo ye wade ai o to be 3 san na ne 3 san oh ana ne tie ana montam tete ye ana mahemba sa genti adada baraka ana msa kasie ni sasa be na so ko efiera no aja hoko na me ko ana che so no betina ho a etu no bia wa metan wo sa wo ka ba ma no wi afie no no ye se okoshe afie ho no de akoshe ne ba okoshe ne ba no ana okaka afie ho enti ba ma so obi afie no 6 months no wu ye obi a wo ku de na wo sa ti ko ni emprada okokoshe ho ana ju no akoye ne ho fu ho wo wi ana okono papa ne ntiso enam dwoma mo hu nti wo sheda ne nana awo edwon wona me nana pata metim ana no so ne nana so wo store dan bi wo sheda ba to pata shi awo ne nana store nim so tasa dwoma mo hunti washada tu afi buase abatra dunkwa ana oto apata shwanga na kota raba ni bi awo ho apata shimpo ne nyanko fanya na sanu apata shima san so ne o jose ama yem na be che so ni sika ana odi bu adwoma mbo a dwoma mo dan mabubo mo sika ka me ku dan ho nyina mabubo mabubo nyina mo nyina adi bobo akeben o ka ho eni si fo mpanyimfu ka ho alaji tonka mo nya sika wom Akoma okay dan kura sai 87.9 aya so ni ase abrosan flats ase flats okay wa jini nya boso me paso be paso o de dan ho photos nyina ba ye okay ti producer badomi na ye jago so ni ahwe me pese ne baba na ono na ase se aye me kuruba na ono ndo ba gife na boso no me pese me busa ne se ne ba ne ho de ma ba ne ba na me kunu ahya na ne papa ahya na ma na konda si training odi be wi na akwa papa ni di hu ya no omo yi papa ni sika wa bank e de tia akwa ni school fees Emilian kuma kwa cha address school fees amma no na sa nna mpo wuto papa fie na so bi ba wale wa adedi ni ho o ma mi tunu wa kuma ma ya ho de ma ba ma fo ifra ha no kwa cha so de ma kwa wa ajar kwa e papa no okay eti pasa mete wase say time a wo free wura dromambo enchen na wo kwa ye no na separation na sa na moja kra obi angu ya bale o me ne dwuma ma wole de obi angu ya bale na sie amasa na no de ha dwene ne amasa de sasa enne ntokwa sana me ya mamomte me so ma me di baba akopɛ na ma homte me so na me ma me na tete me na me de me kwatena me fie na kasa ni jamu wo sa kofa ga bi won kan fa ni beki tama no wo ye dan ho adwuma no beki bedua bi abanchi nyina wo dan no ho me kwanzima ye wanzima ma mi be fa na ma chem odu kwa ya kasi ma me kase mu ye bozima me kojo mo me kofa kube nzima kube ana me be sisi hia no so wo fie ho
beke na dua banche wo fie ho nyina ti beke kura te se gani betuna fie no senya agima mama na betuna fie because agima mama de betuna para ka me so ni njai ti senya agima mama pa na abe fie na ya ma na abe fie ti gani kura suma bla ye so oda me kura hospital no abushafo mo so mo kopa gani choko fra gani ba se bia na ba ye bibia on bedane ama beke ni kura ni me kasai eso abusuafo no so po me se afa so mo ka ho bi na wa nyina apa aden abusua na aden saka ahyase na komodo mu na si fama ahyase na komodo mu na si fama kasanse wo nyina 87.9 ya no so abusuafo no wodi abusuafo djuma ma afa ya mo ahom te sa wo small girl wo so ya na de mo ni ma ya fam na wodi o mo atem ana mo nyina atedaaye ifie ba kuma ko wochi eti jo mambo no wakasa wodi ntintima wa NDC wa NDC pa do ya dai position be no kita secretary oni de onkuta position na ni mo no timi ko run senim oni na ne counterpart pa no run si wuya no enti ni ka na o pevetra na o twi no at long last ni ka ni didi at long last atamos na de ma no ana ya campaign wodun kwa Jomambo no ye campaign team manager wodun kwa NDC asema mi ka Jomambo dun kwa obia ni Jomambo adan na daso no okay kama me kunu be wu no na se na efie na yet me tama wo free wa kwa na efie na dru sen se ya na neti se na efie neti me ba no me ba be ma no tesro baby ase steps ne chune kasa gu mic num baby ase steps ne chune no ahon na me ba neti enti no ne se no onwie papa no onwie ye ana me wuo no de ba ye no okay ti ase de no wote ase ho ana ne se ne so fa se ne ho na me ba no wa na ti ase ho me kunu no okay no ti ase ho no ti ase ho okay etu hwa de enti na ma ya mre ese edan kakraka ente se one person no obi abacha de ti a anu na se no se na so bia musa no so o ba kire me pese o kire de kwanti a edan no o pese ma akola no pese o kire abusuani de anim eba de anim wore ne ba kwa apart from abanoma no so te dem free papa na nnioma me ben ta ade na gunu papa ho agu no ne dan mu nyina na me ba no onya tade mpo na wa hye wa company nyina me ku den wodop mienu na si ho nnioma Jomambo nnioma do bia ne so pa life pa se nnioma no enipa krokwanti be bia ne ba na du ne kane papa nta nyina wo kamera ne ko betumi a hye na tama wo free Jomambo nche akọ na aba na we papa no papa na rete ede na aba no so free me ba no free ko da boarding school papa ni wuya no no se ono kwa no ontumi ntene fe zaba ye fa no kwato nti ebusia fa kwa de ne kwato boarding school awu du kwa hwa okay eti wakoda boarding school no ana afa dan na no dem osoro no o ma kwan no obefi o ye ya o ko bia metem rio ka so obefi a oba ya ga ne de dan na mo bi mo tim ma dade me ba no ntumi ande fi ho mo koda ne papa nua no wo efro me ba no si fi ho bi ma bepoma na me no oba no anya fi sem 25 years bema na ni emra ho nani nyame na mena mena ya me kasa kire no semla wo ho nti wonya abotre ya fa okay ya hwa yie no bra Jomambo etoye na yie wo hye na tesen eye wo hye na me ba no ye sie de sese ye bia ye okay ama ga no po eye na jesanka me na me se wonya me kola na me no ba be ye eye ho nioma eti ho na ba no me kuna no ho na di ye obi andi kuna okay so no di ni kuna woni fie de ye ni on na nim ni kuna odi obi andi kuna busia na tete obi kuna because ya wanware no bushafo se omu nimu no anya so okoda hospital obetena hopo akomu de komu nimu se wasane ne omu de hye de betwempena so mu ni kuna asem bia okay asema me kan se police commander na bia na yi ne fro nta komu nyina nim sa asem we inspector Dogbe no mu wata champo so mu nyina ni fake we 87.9 asema me kan ketu asa na asema asiwodun kwa wa menam ni kwa na kwafo kwa di matam se tade na wota ma amatumaja akoda da pade afini sem na kwafo di matam misi anyamia me kokota ya me kona bra me fita kwa dim ni me be ye twala lo fe ye kwana ye basa misi ka nyina ahye na samma me ma me ya igbeni me na be ma so ya igbeni na me ye obi a me so nyamia kan me tafi dika se so ka chama se sanya ne ba pot bi ne nsa ba ko tene me ba le so no e ka sa dia kan nyina ba bo ne ma me ne mani nyina so amma ya me be papa ba ha na ka me ka se me na man sanya obi a hu papa na bla ba otim o du kwa bonten me pesa ma ya mre sa papa so tie mi a me pesa o tie asema na me kan ya ma kwan ya ntia na wodi wachi wo bibia ma na wo no nam no koba no bibi wo ha wosie hu ana asa bu ye be bibi hye wa ka na ye wo ba bia de asam ne fa ye mpa bebu obi a
se bibi hye ho no ma sa na be se be ma ni mu na ase police station ga ne ha busuafo na omodi ase no ko police station ni ade se mma ga ne ntwe no ho no munya kwan enye omoye no ha busuafo no police station ho na ma ye mre papa enna so tie mi o ka chem so gina me ba ma sam odi na sam nya de enti ma me no nchempna na me beta wachi okay na me ta wachi na me ba ma ye no na papa ne friend say papa no afa no oduro eja duro people don't so do na me so do say asema me kanya no kwa hu na konya ho ma me ni me no ya nom eti abra asem ni si ye no yakọ bebia no de banachi yakọ kwato de banachi yakọ ano de banachi no na odi hi woni banachi otutumagum si odure ama yam na papa odure police station aka cheme me se me no chempna na ba ma sam odi na sam nya de na ba di mechi so wura fi hu na me kai o me na ma ya shahan ana me fi mu na ba bia do ne die awa se shahan me yifri ho ma shebe ni bra ma di bani acha papa 8 good years what the many papa na me bia me nim Kristo na kama ya me na busu afọ kama ma ka osa me ni obi me nya Kristo ni na kama fa ma ne tu na me a e ka wonna wo busu ya me gya mo sa mo tena ho aya na de sasa kwa kwa dinzi me ni ba so ba mo tena ho sa wo dura na so na wa ya sa kon concept wo tu na wo ba na chinum odura ni ama net ni ama ya me papa ni papa no side ne side akon concept wo tu wo na so yo hene okay wo so yo hene sa se me ka so se me buwa me ne no ho ne kunya na otese no me no me so na me ka na kunya na otese no odura wa kunya na otese no na me no ya fa ni ya ho sen so wan kasa so so we say abra mudi quarter trentwe ya afa omubu asem no omubu an sen omu ka kire me lawyer ne say say high court ye koye ye le no so omu ka kire say high court register no ene me lawyer no omu ko fie ho na omu ko che ejapade no ana that day na free court wona say we na free court omu si fie ho ana mu de mu tibom enti ye se ko fie no ye ko na obi ani fie de ago obi ani fie ho awu de mu tiabom se wa na lawyer ne ka say sa dia ono no woko enti no me ko na chire no ya besa ba se ya ba na se ya ba mama court aso ate say me ko ya na 3 days na me nya letter se Akoma so ko sama me lawyer ba bia no obo ase refi di obo ase tutu ka yo ba ena podo ya judge ena podo nya lawyer bio ya so ya judge wotama wono na ode sa letter ne bra bi kuro busuafo ya se na ne letter no be ko busuafo na letter no ko suon woso nti me letter no kama lawyer nti me de man kenti wa na lawyer ne ka che me say ase amasa amane sa ene asa atwema so aso ne so asa akosa maye ana me ka che me lawyer say me lawyer ne pomede ne kampo me minister kampo me nchia ma no na me say lawyer me pomede nya o sika kampo ma ase me ko hu biom court me ko biom ma bla court ko ba ko dru ba bia court ko sa sisi na sa ko yetentin biom okay me lawyer say be sa ko yetentin na ho ba bia na sam ne ko no e bia na ka enko ma wana because minim sama sam na me dia siasie Akoma me papa ana na wa mia wani ne wani siasie Akoma me papa sister na me ho asano ko nyame ne mu niye takwa de tu nkwa me ne me mankola me ya na me yanu lo le fe kwa na bla nya yize na nya yize ma me sa me lawyer be bia so lo le fe enye na enye betesa sika semti na ma wan kasa wo sigina ise ai mi ko betwa asa enye betesa ma me na me ba no so kakra no yare nti ase se shakot mi se dumre mi ba no kasa kura ka yempo kasa me ka ya follow you edu ba bia na me ba ni minimum o kasa on tumi kasa tumi me no kasa ama yam no ko sia wa kra o fie ho wo ko sia wa kra ya me ba jima kra o fie ho ena so fo no be ma ko tumba no to twene ye wa ma yam le wa ye ni bi papa na mla so ama yam le umla na so so chia bo no so akapa ama yam le utamas me se na no o dia so ko ba ka mate na no ga no ama yam le untumi na no ena di fie ho no adane ahyawo ena me ma na mo se o la o fie ho sa wa ma yam le umla ba so okay umla ba so enti wana di ura jo mambo ade Kofi duku so dia no aka dia fa ho Kofi duku de was yam je afi po de wable so Kofi duku de no no person ka sansense wonya ba si enti wono ane bampo adwo ane po no wo ye ya sanka kola ne po no se se bia nka de ne ma me ye be hu se de ne ma me ye ne po ne 87.9 Kumasi se Kofi duku kola na du be bia me kokot no kola na se nka mo kanka lawyer mpre ko se ka mo bua mo sika fem omo so amwa me okay ya ba hana de ama ye mre ya de na to so ni me no na epe no hwe a hwana be pani ama ye na hwa me kya ne panyi o ba kya ne pani eti dia pa panyi o ba kya me kakra o ba kya o kakra Facebook no kra nyi kya ba me so be Facebook
Okay, to one Joma mo baako. Ana so wo baako. Apart from my me Joma boni bia. One ba ne ba na be ma. One ba ne oba. Na so we de nka ne chekura anye che na bia. Na no Joma mo no wa fa se fa ne Daniel wa bro chire. Wo no wo fa papa ando echi kwa last week me ne kasa wa se bam je. Me ne mo fa kasa pe wo se Daniel na de bom kaklo. Ana bom me kakra, no abo ne kakra. Okay, eti minim sa de afidie shi Akoma FM Onua TV yakwa kire sabrei ama ye mire wo tie wo. Ensam waka bebre tonenkra sa wani abrepa ntina wa ha sei wo de nya ne ntokwaso na emom no baabi ade na wo se de to no wa fa nto wa mpanifo si efirihwe eti to ama ye mire nkra ama ye mire sa wo simenka dia wo ye nya wonnim dia wo ye no woni da ho so na wo ye sa Mijimati me catch us and do ama yemle ma usasu wadano. Akoma ma usasu wadano so. Ni acha dane man kura ni mi no ni chefa wadan ni mu. Na ki akacha fa pa ka mempo na ka me wacha fa kan yawo. Entira ma yemle chowo fru dano ho. Chowo fru dano ho. Ma ten klasa wo si dano, wo si ka wadano ho. Enu echi, wo ba dura fra kacha Daniel wa bro kire se. Adano bi na ye enti mo dey rotten for 12 years. Adwa ni ama yemle mu yakoshifo papa. Muya koshi muya trofuo papa wonchum ho samuso mu dana erranti mo bi 12 years a eka ya bomabono ni pa kon me bajema no ne chafa no betua na 8 years dana mo dia ma ha no so no mo so mo betua mo de wonchum ho ama wo so fu dana ya cha dana ma ajema ne etieze dana prepare wane wa mo na tim so bo dia ma han wo de ma han ko 14 ono anga ta he no te wo ti fi obi gani ti fi ho ono so ti fi obi ne ban amunyina ti fi ho Okay, nti wasa ware kura ne kru na no wa na dada no anase wa ware be ma foforo ne no abetene fio. Sesi ne ba ne mom no wa wale foforo ne ba no na ga ne de mi hu so wa wale. Ama ye mre de ono mi hu so wa wale. Hu so wa wale bi. Na adwa no ye me kru ne ba no. Ne ba na nkasa no ono wa ware. Ane ne kru ti fio. Ono po de se ne papa fie ti ga ha ne. Se ya che na wo ba wona. Wo ba no ma ko ma ne da ma ni dem. Wa ba no ma na ko wo fi buase ba ye no. Wo ma ne da ma ni ti wo fi ho. And the dance sika crash obano no none papa no mom no woni titi baby wakodu kona so wakodan papa no so no da na ko fon chan wada na ko fon chan dai ama bibi aboko de wala ka pe bidin dia masa Sarpong Akoma FM Onua TV eso bibi aboko de bibi aboko tete bibi sa wo sa bibia ayaboko wo ye ana bibi aboko tete so mulimu ti no bibi aboko no me tiate yo ena na bibi sa sa de wo mpom esitiem mpom boko Akoma FM 87.9 ukura dada Janet Kim asi ajapadia Jomambo ayaya ministra okay ania ukura nyabotre na tie ya kasawi ade ntie afa no bete ase Jomambo de ba mame ade wo ba hanu se ejapade Jomambo aye no kenten so a won pesa wo de ne bache fa ebema no ade ntina tisa mama me kente bibia so bitano oba ya no mini ku na tiri aba ya bia omo de yakwa infie omo de yakwa court omo de yakwa high court you go to stop to cry omo de yakwa high court de yakwa court de yakwa infie anfa Akoma FM 87.9 Kumasi. Ekala mama bolo somebody be mama to she. Omo ma tuya me kamele. Omo di mama to she. Ai be yo akwana mo di na to she. Me be ma no wule ne ba no fatu. Be ma no wule me ne ba no. Okay. Eti na metawase a edan no woni be ma ne pagya adan ni si ho meboa. Me pa cho ai. Hey, woni be ma ne pagya adan ni si ho. Wo be mo no na dan na du he mo hyase asen because obai say woni be ma ne hyase a e ma mo ntamte ye. Madam, me be ma ne kwati aye no. Be ma no FM 87.9 Kumasi. Mami ko school ni na me people. Almo farm ana me le che. Ani ya boy bra. Ya boy bra ana practice ani be room. Meba ama nyabotre Janet Mr. who distract me. Nyabotre who distract me mempe madwuma sa. Okay. Etra me bisa say, wo se woni be ma ne hyase afi say class 4. Let me class 4 na be ma ne be farm.
ọ̀sẹ̀ ní school sẹ́ẹ̀ máa bí àbọ̀ tí wọ́n ti ẹ̀fẹ̀ ẹ̀nà ọ̀bẹ tí mi bẹ́ di ẹ̀bẹ̀ yẹ́ mi wọ́n di ẹ̀nà mi ní ṣe ẹ̀nà ẹ̀jẹ̀ ní ẹ̀tí wọ́n ti wọn no wọ́n bẹ́ẹ̀ mi ní kúrò bẹ́ tí òun bìnà ẹ̀yẹ́ mi bàtà ẹ̀nà yẹn jẹ́ mu tí yẹ ẹ̀nà mi tí mi bẹ́ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ ma ní tí mi bẹ́ẹ̀ bí ni wọ́n di àwọn ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ bọ́ mi bíra ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ ma ní ní jẹ́ ẹ̀nà ọ̀sán bá back ẹ̀nà mpẹ̀lifọ́ bẹ́ẹ̀ mu ẹ̀nà ẹ̀sán bẹ́ tìrà yẹ ìdí ẹ̀sán bẹ́ tìrà náà yẹ àdì fúfúọ́ náà sọ mi yẹ kábọ̀ mi náà di yẹ bìyà mi ní nìyẹ ètò yẹ buwá nù yẹ buwá mi kunu yẹ bá wà ní ẹnu náà bí ẹnu o ọ̀pọ̀ àti táwọn ọ̀rọ̀ bá pa àmì tí wọ́n ní ẹ̀fẹ́ náà bí ẹnu o ẹnu mọ̀ buwá mi kunu ẹni ẹ̀yẹ jápàdé ẹni ẹ̀sì mi yẹ bá ní mi náà mi ní ìlànà ẹ̀sẹ̀ mi náà mi ṣẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ma ní wú yá ẹni ọ̀bẹ tó àlè fífi ọ tí wọ́n ní bá bẹ̀ pẹ́ jápàdé ẹni yẹ kẹ́ yẹ no bẹ́ẹ̀bi àmì ní mi kúrò ìtẹ́ no ẹ̀yẹ mi di ya ẹni ẹ̀ máa lè bá ní bìẹ́ mìínú ẹ̀nà mi mẹ́ bá ní tún bìẹ́ mìínú ọmọ tó ọmọ bẹ́ẹ̀ ọmọ tó ọmọ madam kẹ́kẹ́ ẹ̀ sẹ́ ọmọ di ní ọkọ̀ ìfie ọmọ di ní ọkọ̀ court ọmọ di ní ọkọ̀ high court ẹ̀ka ọmọ bọ̀ ní ẹ̀ lẹ́jẹ̀. okay eti mi ti ase a ẹ̀dá no ama mi ti ase ẹ̀dá no mo ọ̀kyẹ́. yẹ kyẹ́ ọmọ di ní ọkọ̀ ìfie mi yẹ kyẹ́. okay eti wọ́n na kyẹ́ ẹ̀dá no na wọ́kyẹ́ ne sẹ́yìn. mi ti ọmọ di ní ọkọ̀ ìfie ọmọ di ní ọkọ̀ ìfie no ẹ̀dá no ẹ̀yà àmì fún àṣẹ yà bọ̀ nsàn mi ní mi kú ti àṣìyẹ koraa eti ẹ̀sùn mi kọ́ akọ mi yà ni ma yẹ dan no ẹ̀sùn mi yà mi yà ni ma yẹ bẹ́ẹ̀ ma ni yẹ ne ma dan ne sẹ́yìn ẹ̀nà mi yà ma yẹ dan ne kama dẹ̀ bi a ma yẹ eti ọmọ di ní ọkọ̀ ìfie no ẹ̀nà ìfie fọ́ sẹ́ ọmọ bá bẹ̀ kyẹ́ ọmọ bẹ̀ problem bi a ẹ̀nà ọmọ bẹ̀ kyẹ́ dan no àṣìyẹ ni di ẹ̀ka ho yẹ sùn ni yẹ kyẹ́ yẹ ẹ̀nà yẹ ma ne ba ni bìẹ́ mìínú yẹ ma ne fi ba ni bìẹ́ mìínú ọmọ sọ ọmọ bẹ ẹ̀nà mi sùn ní kúrò ọ̀dídí má mi bíbí no wọ̀nyí ètí náà sọ mi tọ́ fúnra mi yẹ dan ni yẹ yẹ mi di náà hàn ẹ̀ mi dídí. okay ti ẹ̀dá no yẹ ṣe ẹ̀dá ni picture ẹ wọ Onua TV so Facebook so. ayi ma dá mi ní problem. ẹ̀dá no dànkúrẹ́ sẹ́ni wọ́n mu. ẹ̀dá no. ẹ̀dá nkúrẹ́ dodo sẹ́ni wọ́n mu. àṣìyẹ náà mi náà mi ní kùtù rẹ̀ wúri yẹ ni yẹ mpìẹ́ mìínú ẹ̀nà hall ẹ̀nà dáánì na kitchen ẹ̀nà ẹ̀sùn no yẹ kyẹ́ máa bẹ́ẹ̀ ma ni ma no ẹ̀nu sí yẹ àhàyẹ 2 ẹ̀nà àhàyẹ 5. okay eti ọmọ kyẹ ẹ̀dá no wọ́n sì wọ́n na kyẹ ẹ̀dá no na ní kyẹ mu no na. wọ́n yẹ kó ṣubú papa eti dàbẹ́ kan na dàbẹ́ na dàbẹ́. wọ́n na náà wọ́n yẹ mẹ́sìs a wọ́n ti wọ́n wá di ase. hello. yes yẹ tó nǹkan. wọ́n ti ní wọ́n ti jẹ́ sọ wọ́n sọ́mà ọ̀nkọ́ bẹ́ẹ̀ máa no sẹ́mẹ̀tìrì ọ̀nà ọ̀nkọ́ ti ní code number náà ọ̀nẹ́ nǹkan níbi ìtàn ní adìyẹ bí ọ̀nẹ́ ní ìkyẹ́. madam mi bá tọ́ yẹ máa wọ. yẹ́n sísá ní ẹ̀ka sáyẹ́ yẹ́ máa. producer Safa ama to so ma menam sɛ nsɛbisa bebree wɔ hɔnom a yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm. abusuafo mu kɔ yɛ gan ho deɛ no ma prove abusuafo mu gan ho deɛ ma no ka wo hwɛ papa no ofiri he nokora sɛ meba wo kasa bebree me mpɛsa nokora sɛ ɛdan ne yɛma wo ba no bi yɛma me ba bi adan yɛma no pie mienu na wo sɛ mɔ mpɛ ba kompo wona kyɛyɛ baabi a meba modi akwa ahimfie me ahimfie bi fa sam kwa ahimfie wo fa me kwa ahimfie abusuafo no mo kwa ahimfie mpo na nya dan mo fa na kwa ahimfie sɛ ɔmo ma gan ne nkyɛ no ho na mo ngina so na mo kɔkyɛ dan ma nkwala no ɛwɔ no poti ase anya adwuma okay no sole so to obi ankyɛ dan sɛ wo odi ampia mienu nie wo odi no wo yɛ torofuo
Fratum, not here for who said, do papa do go. What beyond my summer making? Later, the incoming number you're calling is currently switched off. Okay, ama yemre, yes, papa. Mama day, permanent penitent or do a chill, ama yemle. It's not do a chip up or draw. One was someone who didn't want someone at the Patapana, the Fawuni and a Bobla, who could not was now, who called man and Solomon was son of Blabona, who would Domambo tea. Domamba, yes, so you also a theatre upon tape. And so a fellow class because we don't want to win, not dear. Who don't want to Bobla? I thought she am Woodham. Am I Emily? Okay. Shiniba, I am Remea to Uncle Manson. I said, yeah, am I me and West me Yayer? I just have put your phone in them. Some put your middle at home. Now, when you papa call what your man on one fan, and it was just a bush and a about what dear. That's what I'm my Edumano. Just a patch. My brother Matia, maybe sorry, I'm what was so. Yo, my brother Matias and my brother. It's my sorry. When you bra, as some can you go so canon. It is all an answer, and I can't say one part. Sorry. Now what was so? Wadama. Okay. It's said yet, Naya Pabusia form. Na fe wo ma bese so dua e ma ne me enu why na ya yire ya na wotia wade na se why na ye ba fie besra ye anasa busua mu de akire e kwasa na msa de oba ne ka no ama ye mre se wono de watene kunu ho ana sister Janet wo kwa na akwatare ho me okay e bra wo hia mambo no na ama wai na ma ni ba bia na ma suli prema obo se okay na ne badwo wo se usia ne pen wo ne kasa pen usia ne pen ama yemle me po me na yesa du kwani anya ne ya guess but na nya madamfo okay me po me ne hia wo dwomambo dem na wo nim se wo ne dwomambo wo ho e chep me po na me nim se so ne dwomambo na wo nti e chire kwa se be ho se sa wo ne dwomambo na wo ne ba no anu pro sa ta ne ba no pro me nchen adwa no me kwa ba dwomambo na adwa se sie so dwomambo ma me ho ni anya ne eti du kwa so dwomambo ba me oni amu ni aban kwan esi du kwa so obi animu enokuya obi animu no okay eti ya rena abusuafo abamna wo ma beboye e won se mu nam se ama ye mre se wono na net ya wade na se e na betare hom e sa na ye bini bi na be ka se bi obekasa ti bia bi ntino e bia papa ne baba ma nam se wo bakra na ye baba ma baba na ye baba ma okay ye na do we ankasa to doctor bi e fel Mr. Ajimai government hospital ada papa ni wu ye no me ku wuju ada if you don't Mr. Ajimai we Mr. Ajimai Fukumasi here run put na me refi if Mr. Ajimai ukwa government hospital obi ani Mbajimai obi ani Mr. Ajimai oni ani me ba no to number ya dollar papa e cha se ni engagement to percentage abonten percentage for obi a won tie say obi ani Mr. sorry we enti Mr. Ajimai po na di sata modwoma ma wu ya no ko ba ba fa Ajimai de na kwa Accra see transfer no kwa Accra ka lebu ana odusu dwoma ma wu fiada e kwadwoada ana Mr. Ajimai wu fiada tina ya bra ho sampa mami because come Mr. Ajimai no tiasia kasa nsem wonyina kan kwaso kan Mr. Ajimai tiasia kasa nsem wonyina kwaso na bibia po yam say million po ono so po na da na me si joma me ba joma boy say de wo ka say na ni afri a wonim hwi wanye we joma mo wanye we lo ade ba ko ne say joma mo so nya so that 2 times then so that scare ba ye no dey start any dan enti ono no ye say sa dia no lawyer oye ne okoye ne onya accident no oye ne insurance man no lawyer no wa bloche to ba ana be mo na ye na we la ama no enti ono ka so we adwuma me pese me kire ne dan na se na na mo akọ so bi atie mi a people na mo akọ obo adwuma mbo chance dan aba ne dan na we se no Akoma FM 87.9 Kumasi wanya we bia wanya we ana woni adamfo bi kura bi okura wanya we ba to adamfo bi a ubetumi aka sumsam bi a chance da chance me da fomo agina manem na me da ye chance komo na fe na Fred ono so why Bradford obi anim se Bradford because ono adwuma mbo tu a na watie okay ono so wu Bradford Bradford amai Bradford wu kwa pro ko kwa ba ma suspect because me akwa to bi anya ne Bradford na akwa eti meti ase amata se dwoma mo free mo na mo sha ase se mo twema nso no Alfred na no so gira mudi adanse no ono so balo ya mpo ate ama ekosie wakra ofie ho ama si oto tutu ofie ho evidence 7.9 o adanse de uni adanse na mom ane ye yi ho free mo asema wo kan ye yi ho free because asema adanse ne ho no ye ya na ye mfa enkan yasamti etie for sasa na o kan ye de ye yi ho efrim eti mama ye mle wo sufia se bibi hunahuna wo fi ha no mu ensuo na da fi oni hunahuna wo boni awudi tina na hunahuna
twetwa ndwa ofie ho nya yete yo ye ne dia fa hu na mo yete ni nyina awodu kwa bonten twetwa ndwa nyina ofie ho no yete ni nyina okay yehwe abusuafo no so beboa ye ne ahwe hwan na ya yire hwan na kwaje hwan free hwan se na denti na abusua no so wo motimi fa wo monan ensi fom ema japade ye nchaye ema obi anyana so wie kwa me no pade cha de mimi de nka me hu ni se ha dwene kura because wo hwese de oba ne che no a aye flat esoro mienu ana fom mienu meboa we hyem kafo anya hwe kura no ka bapani ana se baba mai kura nya ba ko a megidi se mami enka na koma beto de ye manu ti ama ye mre yeguso ye bo ahoma mabusuafo so yeguso a ya ye bo mo ahoma mu asem adie ni kwa se ka ya asem tenten kura eni kwa se ya asem tenten eni pa mienu ade cha de eni kwa se sa kofa problem bi akura oba bra asem kan brana se de asem ko de mini bi eni pa ya ba ye ni bradie sa ye ni bradie papa ade se se mu mienu nya kwa mehwemu a mu nyina obi anya enti we nka ne che se nkwa ne so aka mienu eya soro ne fom monfa ba konfa fom ba konfa soro enye no ano no enti we dia ne tenten a we ka we na na me message sister na waje phone no wo ba kire ye se lawyer ye nkwa samando nkwa code what is samando code number bi da ho ade na bi so ye hwehwe ni mu ne eyi mo ajimje ne sa obi afrew patako je kon bobo me pa cho obi afrew ono na enya na asem ena obi de na ba etimani nche ni diem de wo ye de asa wo pese wo nche se asem no de o ka ne ye no kre mani nche na de ono wo no on ka ne ye hu de ekọ ebi ese ni se wo se na wo hyem kwan ye fa so a wo hye abrante ene kwan ya maami nso be wrem ene kwan o ne ne start me na me pese me hu se o se ono ne na si dan na kwan be so no mo fa o mo si dan ene na o cheche ma wudi me ka beje fom pa cho fon no wo de a ayo phone wa beje se won kwaji code number ese ye hwan na te se asamando code number ho hwan na ti bie ye koka no he ama peke call no okay eja ma hai ena ona ya busua pani wa ho e ba cho wodi ade jo ma boy a wanya ne ba bi kure Etiba nine no. Wachi ba nine no. Pacho wodi ne design. Ebisima anasata. Okay, Mr. Ata. Enko ba ye die ye pese wo boy pa na ye tie ho ase. Ye pese ye hu se amayi mienu Janet. Ane amaye mere wan na busua nim no sa mamre kwa so. Modi she akwasra no ye sha se de afri ho. Janet. Janet. Tell you no ko Okay, ti amaye mere na busua no nim ne kwan ba so. Okay, kama na mimi ni ko fi. 87.9 Ana anything. Nti ni ma data ma me ka se ko no wadi. Ana na ka se mimi ni ko tia e ko tia. No ka se nte. On tap on ti bia we ti. Mr. Ata wo say, sense what so be mama. Ko ba ni wa se onye le no. Ye ko to ko ni na ka no wadi. Ana na ka se on pe upon ti bia we ti. Amaye mere nana. Aka sa wunia jo. Eto omo hia no omo fie. Okay, it was right. It's buy. Ana ide no, otiti na ko wale wo boate. Ina wawo ye tan se ni na kan. Ko ye no wedding. Na iti wo na ni ti se. Eti no, ani be man ye ni di fe don te pa so ta ba. Na me kle ni na ka chense. Asema matini nti. Onse ni yo be no. So ni yo ontimi no. Ontimi no kwa, o de so dis ko nya no. Ni na se gwen san se. Nti na o si dan. O si dan. Nti dan si na ba nti na ni ko ka dem se. O so o ba na je mo ye no hwado. Ye no hwado a o ba dan ni si ni. Nti e ko ni e hwa ni mo so na o ba ni so. Ni ka ya o si. On se dit bien abadi on to dan wa ko on ne time si bien do anya na wa de en se bi bia papa bi wa de. Okay, eti time amaye mre atwe ne ho kwa ware ye no any time wa sa ba wunua ne life mo no na wunua ne dance ye no na wadro himfa Ni ti we ti
you cry. I am a son of your bamboo and chassia. What were you, Japadia, this you? About me, see you cry. Which is a cut inside tax now, or better. If you never cry, I'm not going to go but I'm in the town. And to me, I say, you're not being kind. I said, telling your ma at the call. And you can never better than cutting on. What town? Let's say, the money so. If you're not to die, the Macao. Not Dana, Munia Japadia. Munia saw your poncho. What was our dear saw your poncho? It's a general dear Emma, Wamaba in ye. Nana Japadia to say, why don't Kurambia no pair Abushia? Want to be from a night and see from. Now, someone more pompa, more Baba man, Munia Diamano. Aye, yeah, and also NBC, Piano, Albano, or Yanuka, or trying to open a home. If you don't, you really can. You have to say, the Sunday, there are some lack of course. There are courts to 18 years. Not very pretty. If you mean a plan in Yana, a plan in Yana, I mean, what a plan with that can grow. Your benefit. For a second. Okay. But I order that. And go to them. Hi. Nako with Kako. And then I go down. It is a unique. And see, I see. Sultan and so all the no matter the Yaman bomb with my camera. Yo, Mr. Taya, that's a promise and come on a Freddy of Funania way. Yet I say, Yadubesia say. Bama Oko Fiakwas Reba. Ebushase, Bama na ponche, Yajana, and ye bana wadana, and ye. A Freddy a ponchina Timia Quananim, Aqua bo a bra. A Freddy or Bana Timia Sabana Chibim. Abaye, me was my fancy okra. I said in a woman Sabana Bra Bombamani Frimoa. What to me a Japanchano Sabe? Na Japade na can tell swa. Ne Baba Mambakum Pempo. Baby, I didn't Tibeto. And why are they? Am I Yeni Wunye Kra, lawyer now watches Adam Force and Yano. Yes, Dr. Honey and Cassani Abre. Yeniabre Panamequia. Sembi oho na oba ya mmiri oni ye dia ye ne ho ya frɛ wabao ya miraba fanitum okay enti na ugusua mo tra kwan ya wo fa so a edan yi woni dwomambo epagya edisi ho ye pase yete wase pa edan na kotere ba na wodi ye wada na esi wonum. Hello. Aha, na ugusu a wutre mo sha se free class 4 ni ade ya na motewa no ya pese edan wutre na se ade na wonim de fa dan na esi wono ho. Madam Nadia from na butami me da ma na tia ba butan tade na minim fa oba ho na one da ma tia na mo ye japade a eno na kan se me ni de na minim fa japade ho na mo ne te sam pra na sa yire 87. sa me ni te sam pra so sai so wona ne te na Saturday guma wudo mi na ne te sam pra ana sa yire en sami de bebre eti bebre ni apase ati ase ye pase ati se bebre ni nyina ase sami ye mpna so pisa wa ye ready so baji dan na 10 billion omo pa mi pita me no baji dan no na mo chama kola 10 billion ni ade sika ama 10 billion no ade sika na wo tumi sa no na ni yare no oni ba ma le tia wi ni yare na wi jira bom kuma na jira ni ba wi tani mame me 10 billion o fa mi sika mame na na ji dan ni chama kola asama wo ka no ya pase ati wase bati enti wase ahyase no wo se wo na wo ne ba ma ne hyase a mo ye ajapade no abusha pani abetire mu se eje mame aha mi tie me ba ma no ba fa mi kola blem abla na mi ko school ani wa se ma bla bo ana je na tiri be mu okay meba bravo what is happening eba na mi ko school ana yi sani ba ye ni sani ba ye no ana ba so akwala ni di
ana obaya me ho ade ya ebe hu abusua eti me ni ti sa awalefo ana jana tiri ba mu ne ba twempena ana ye ntamu titiye ana mko tira me baby na me bo me bra ana o se ba man sa ba back e mu samni de madam me ti kan owo mu friend na ya ntro time be na be ma ne be ya ho de na am say yanim say e bra wo ni dwoma bo awo ye no dwoma bo busia pa ye so be sra wa wade no wona Yeme, iya jitu na ye no. Wala mi wadi ya no. Aye jani o saba back no. Ana mi papa si wa ya mi wadi ya pe. Enti, ona de sa ko hu mi papa. busia ni be le Ese brother no pa si ya mi wadi ya. ko be na fa so ya wade Ese nani ma mi ti asio. Wani mi wiya sa ta nani ma mi ti asio. Ana be ya mi wadi ya. why na why dwoma bo Mete ma me ana ni opa. Acha. Asebo ya mi ke. e wa fa mai bo Mi wa tali ya ni bila tumi di kwa ni mande. Acha mada. da bi na ye fia sa mi e Ọgbà ìyàjọ́ pàpàá rẹ̀ wọ́n lè pẹ̀lẹ̀ ní wọ́n lè máa nù. Wọ́n lè pẹ̀lẹ̀ ní wọ́n lè máa nù sọ́nà wọn kà. Wọ́n lè lè ìyàjọ́. Wọ́n lè lè wọ́n lè máa nù. Adé ìjìnlẹ̀ wọ́n lè lè wọ́n lè 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 tẹ̀lé. Wọ́n lè lè ọ̀pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ka. Wọ́n kò wà rẹ̀. Wọ́n kò wà rẹ̀. Ó ti gbà fún wọn ní kò wá wà lóṣù rẹ̀. Ìmọ̀lá wà wọ́n. Ọ̀dọ́lẹ́ mi sí mi bẹ́ẹ̀ bí lọ. Ìmọ̀lá wà wọ́n ènìyàn ó ló wà lẹ́wọ́ rẹ̀. Ìmọ̀lá wà wọ́n ọmọ ìgbà. Ọ̀nà gbẹ́ẹ̀dù àrùbẹ̀. Tẹ́lẹ̀ náà ní ìdíkà wà wá ní dàda. Wà nígbà wò dàda. Àgbàlá ìgbìmọ̀ bẹ̀rẹ̀ fún mi. Yẹn ka hàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ mi. Ẹnjẹ kan kọ́lá bí ibi ìṣe ọ̀nìyàn yẹn wà ní ọba bí wọ́n wá jẹ ẹnà òun náà tó ọ̀pá kan tí jẹ́ ìrìnsẹ̀. Báyọ̀ ayé lórí jìnnà fún àná wọ́n bẹ́ẹ̀ má bẹ́ẹ̀ náà wọ́n jìnnà ọ̀nà mi náà lọ́kọ̀ tí wọ́n sílẹ̀. Ọ̀nà mi náà lọ́kọ̀ tí wọ́n sílẹ̀. ọ̀pá kan tí àtẹ̀tẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ máa ní yàrá ìjà hospital yìí bẹ̀ yìí pẹ̀sẹ̀ náà bẹ̀ yìí sèpua. Àtàwọn ohun tí kàwé yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ti àwọn alẹ́ náà ṣe. Ìgbóhùn náà wọ́n ti àwọn alẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ti àwọn alẹ́ náà ṣe. Ó ń tẹ àwọn alẹ́ ṣe. Náà ń tẹ àwọn alẹ́ ṣe. Ó yẹ kó mẹ́fà. okay eti ama ye mre sabe ko ya yire na ya mesisa abushafo si enimu ya wo si wan kasa de ye wo ma be ba ama ni fi mu ye Wà á yẹ bẹ́ẹ̀ ni wà á bẹ́ẹ̀. Wọ́n yẹ kó de. Ìyá ń fi èsì. Ìyá ṣe fún pọ́pọ́pọ́pọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀. Ìta mọ̀ sí. Emse nanakria adwuma we ahotoda nyamesa yeden pa na se bua osake kan straight na ye ho atoye na ye mia wo manu tum na ye basa du kwa frofre isi a na minya akọ ni ba bi efiri no so odu okay asi me mfa ne di ntudwa but end is even penifo ni bi okay asi mambo wu ye no na ba bi anti aware ase okay nti omo na ekosie no yes omo na ekosie omo kosie na obi anti aware obi ani aware na ase okay ndi se we ne ka se onu osie ni kuna oso omo ndi sifo na esie mambo
no baby anta ware ase no baby ani ho asama waka chem no the message asama yen nti dia ho no asama ama ye mere papa bi for say ida say pani for say won say mo dia na ebum ma wo say mo nya den sa ade na wo je an mesra bra na ma samba say ya wo say nyina ka bom na ye ma won say na me ka say ma bi kuta suban bi a eye baisam eye bayiwo ma na omoye aya na eye mi hu a medwene ho a menti ase ama asem wei eye simple ama chese mi hunu ma me fere ya mere na ama asa me nem fo ba nyina wo mu bra anya papa bia nem fo na mo ba no enkoye susuan pa se enkola bremu mpna twe obia sisu obia fa bi enti se wo wie na baba mu a eno a me bi ho etumi ya ware a ye ba fie ne ye ba ye ho ade de wo tena se ebi ho so a wo ne na wo kwa enti mu wie na obia pa ya fa ne ba bi na wo kɔ ne ba bi wo die eye saa na tie obia pa kɔ ne ba bi ana wo sa akɔ ware ye akɔ wo wakɔ wale ya mresi ebo a wakɔ wale ya wo enti wo kɔ wale ya wo wiye wo baba ko saa wo didi wachi ba ye enti wo tin se papa yi aye ni fie kama na wo ba so ti fie hobi ana wo share da se wo ba ba hwe no time da na wa wale ne gu ye ama ya mre be che time wa wale no egu ye ex-husband no kra so otie ya won friend no nchire mu nchire da wa wale no egu ye wuti mi kwotena ba ma nchen se wo ye yere one ne kosi dan na ma ya ware ye ni enipo wo ba ware ye ya ba ye ho ade ye ni obi a ba ye ho ade ni obi a wo kura obi a enye nipa ba ko na aya na ye me fese ye ba ye ho ade so a enye nipa ba ko na enya mienu abusafo ye bi ye de aba abusafo nyina nim obi kura tenche ye wonim enti ama ye mre oba pa wo na wusie wukunu ya de ato na mum daba ne be ye wo ho ade wo wore dada no time be na wuja wukunu dada no wutimi ne we seed we see fi a wo be ye no ho ade bra be che ye mu asem we simple ye hia nchire mu enchire mu na ye hia na nye sa ade a onye wo boa when you supporters are here to go back no wo mamienu wo de ba ko sister ya wote ye so de ba ko enti ade eche nyame adom so wukunu no oye ne ho yie eya abronsan osoro ne form na ka wo fashro na wo mo fa koma na de we ka ho na sa na wo mo so fashra na we ka ho na pai mi so ntena na ne mo nya na wo de ama ya chesai ama yes wo hu yo ma ko wa ja hoko wa ja hoko si na de wa ja hoko no way ama wo enti na ama ya na me ka se ama no mu hwe mu hu yo na me ma wo ye me hu yo ama no mu hwe mu yo na ma wo ye me hu agenda sini doso ama ena himfie yanka himfie so wo si ye ma ni edan mien me pa cho se ye ma obi dan mienu a isi da ombetu so nsa ana ebe ma krata anansa be na tu ya ana krata be na dia dan se ma ni ye wokunu ani e wo yere eti ayire time be na be ya wo ho ade time be na wuja wokunu dada no mesi asem wei on sa ma kire yase yanti ase asem waka ni nyina emfa kura yanti ase so da ama ya mere asem wei yanti ase sabra biem ubaba biem no na wo ba dia tum sa ajima share wo mu de ma no tete ni e na my sister kwa no afro na ka wi ase ka we yes me madu kwa afo ni bi omo ni ma se mu bi mfrefre wo baba no kwa afo baba ade abewu no kwa afo be frɛ asam no kra ni abie afro ni abie na mo me de me hia ne se time wo ko ware ye e ma ne ba time wo ko ja ne kunu dada no esa ba wane papa yi yo ba mo be ya japade si wo no be ya japade no wona me de me hia okay ahonko na omra me kire yemu okay na ya hunu se abusua panyini ya tutu ni nase ayi kwa ono ya mfa na nkwa awade ani bi ebi si da no na o me kire yemu na nya sa de oboa ya wo ka no oboa ya je tuma nya ye ya je tuma nya de se be ye na na ho me dansa ye ntwa bi hu enya dansa e dia dansa e abushia se ye nimo wo se ya be ho ade ya me ho ade
Okay. Yeah, call Dr. Dawood. A pager. Dr. Akwaba. Bibi aboko there. Say there see canopy. What bibi? See canopy. A pager is there. A pager. Na no be frame. Doctor. Be free buakwa me baketia. Na trotro num de omo kan say a pager. Papa kokora bi pia utimi say ukura poma o. Se me call Dawood akope apeja wo. Apeja. Nyamisha doctor. Dawood Herbal Hospital. Doctor Etio. Yo me nua ba me da se. Ma me nchia ahwefo ene etiefo mo amotie Akoma FM NFA mo amohwe Unia TV ene awie yi. Me din de Dr. Dawood Herbal Hospitals. Ya wo se hwi asanwen so ene ye wo Kumase Edweso Krapa. Me nua ba si ya Dawood Herbal Hospital de kame se e wa ya akono keke na anigye nso aba. Esanse se wodi dwuma bi na dwumadie no adansie start se epie mu bebre ya na ama won so kra wo ye no na wani age isi ame na ma na mani age bebre onim se ye ba ye bosumu nsiani na anika sem no se be 2 weeks ago na me kan one of my sister station say ye ba bosumu nsia no e ma omo ya ma omo awo adru na enne nyame nam ye so ama omanyensen na nyensen no omaba ede om report abekire say oh mako ayaresa bia ko test na yese menyem oh me ba ha be ye no menyem na ye 51 within period of 6 months. 6 months. Yes. Okay. Na me kan we video mo sa no say no omo tie a omanyem a omo maaye no within a week na no na dipa 7 enso de omo de aba. Wow. Tini yakọ 58. And now me no say you was 64. Wow. Yes. 6 months. Yes. Wow. 6 months. Wow. And no ye omo aye confirmed. Obi wo ho a oni ni kunu beba. O ma na wo aduru ko ye onyem ya no afre doctor. Me yi na pa ho. Ye se menyem. O ma de mani enhu ye no meni ho adanse. E no de enka ho. Ne mom de me amahu a me phone so report o me phone so bebre no. E no na me ka ho asem yi. Na de na bema oba ne bema be ware na wono mo eno na question mark e wo se yebisa unse ye ba awo mu a mo ema no enye mo na mo wo mo no mo te se incubator ena bema no yen ye de kosua no e de mamo na mo de she incubator num na e ha che kosua no unim bema ene ye wo enkwa emoa ti edin no akankasa no se enkwa emoa edimi se ye mu na nkwa na wo ene ye de mamo se mon kra no na mo ye den mon hwa no kosua but say ye ko aware ne aware oba ne be ma se mun nyina makọ bankru ma ware na awo ma o ze be ma na busua tete oba ne se kopa awo adru ye na wo ye na menyame nana o adwuma mu kra ne ye tete but then ne me ye be ma na me kan sisu dua se enye oba na wo be ma na wo se wo nyensen oba okay ne betimi nso aba se Emma as incubator no. Fort incubator no. Enti se be man ye de nkwamwa na se kosua ne betumu a. Incubator no fort enti no. Enti me ha che kosua no. So ebe say kosua no. E no so we 1 point. Enti ma wo haw e na be man so e wo haw. Be ma ye nkwamwa no. E ko ba se woni oba ahia na dodo a be ma nkwamwa e wo se wunya no. We nya ne saa. Broni fra bibi oligospermia. Basa unkwamwa no sha ontime nyensen oba I say onya from 20 million echo bema oni oba bedi nhyiamu na owo enkwamwa dodo obi wo 80 million of sperm cell na mumu enkwamwa na owo no omo nni ahoden okay so owo dodo pa but omo nni ahoden ono nso ontime nyensen oba gese watu ho anamo na de etoso miensa bema bi wo ho a oni oba ebetimi ahia enne wo ma no ma miensa enan a obetimi na omo nyina ada ne ho besane no na mom ahunsane yensuo no ma bro ni frɛ no semen no bibi wo ma ye frɛ no sperm cell a eno na ye nkwamwa no na saa be ma no obehwɛ ne die mu no na ye 0 okay 0 sperm cell ebi nim na o ka kire na yere so nko ya wo aduro so obeden na oba no atimi anyen so when in free bar no and you see that Dawood say oba ne be ma ware na wo ma also obumienu nyina atu anamon ba ya so na oba Dawood ba hospital ya sperm analysis ni ya hwe say
efiri bema no ana se efiri bema na ye de aduru aka no bretia bi won se oba na frɛ doctor ma yi na pa ho nti esi ya no ma so de omutema ba a wonam kroma de omuka se apa ho nti se wonam ba bi na wote apa ho na se Dawood na ye bɔ no mrane na e ma so mo ha wona betimi ama incubator no en ha ti kosia ne dey ohun se ye frɛ bibi myoma ana se fibroid ye ka fibroid a ye guma hodo bebre wenye ba ko pe fibroid ni bi wo ho a ensi oba ho kwan se ontime wo but bi wo ho nso a ba bi ya aduru type of fibroid ni ba bi ya anyina adu no ebetime si na ne nyensen ho kwan ana onyim mpo ebe ha no eno so esi awo ho kwan ena bio oba wonse mo wa ade bi a ye frɛ no fallopian tube ya tube no na oba te kusia famu se ko ba se emu block ana emu si a ye frɛ no tuber blockage okay e basa otukosia kotua ne ntimi nsa ne mehia nkwamwa no ontimi nyensen enti eno no broni se eni adru but nyame a che Dawood nimdie se ye wura kwaye mu a nyame abo ahaban na ahaban bia mehunu a mehunu ne dwumadi edi ahaban emfifiri okokwo so nsua no nko ani fifiri na se no te se oba mawode no ena ewo ensa mienu te se fallopian tube no se ye de ye awo aduro de ma oba no a oye aduro no toa so nansa emprensa one be mehia ewo ovulation time obehu se wa frɛ say doctor ma yi na apa ho the secret ba ko no okay dia to so bio e ma ni bi wo ho a ebetimi aba se pelvic inflammatory disease bibi wo ho e frɛ no ovarian cyst ebi wo ho e frɛ bibi endometriosis nyina ya how e ba mama wodiem ebetimi si ma wo ho kwan obi wo kra na oba bi wo ho a ontukosua na ne aye wo mu ade ehu papa ye frɛ no hormonal imbalance se oba wo hormonal imbalance obetimi ne be ma hia ne obenya atenka but due to say hormone na bebo ama na nyensen no imbalance ni ntino obewon se ontimi mfa yefunu eno so Dawood heba hospital ye hwe sa de no ne yeboa ma no ewo apa hu no ye secret ama ye dinkunim no na woni se fibroid fibroid betimi anyini a hormone ye frɛ hormone bi estrogen eno na eboa ma fibroid ni oba bi wo ho a onam ho se oba but inwardly no anase hormones no ai wo numu no ye bema hormone enti uhunu se oba but wadane bema eno so wo ho ontime nyensen Dawood eba hospital oba ya so ye nko ade a ye ma wadura insha Allah nya mitumi but don se de misi kasai no e kire se maye aye egusu ye enti no nipa no ba vim no ho se be yi wonim de no yes okay ye hwe awo no eto nchen a ye mmehwe bibi se bema a odwunso no emflo ehu pa junso de no what is junso wona yase but entimemba obi won so ajunso ne beba but anadwumu no obejunso be se mpredu e bank tenkete sope no ti yawo won be men se de maku e na agu ne be men se be ma wo saati bie no ma prostate no disorder betimi aba ne sa but obeden wo hu se how we na ma prostate ne yesa yesa oba Dawood heba na oba nso a ye be hwehwem ahu prostate no ba bi e adru ye fra bibi prostate enlargement ye fra bibi prostate cancer prostatitis so hu ti we nyina ye behwe na ye de neto aduro so a wade na ho obi wa rubber hye ne be mam 7 good years sa ukunu asem kan ukunu ena de bia oji wani wampam na na ye de rubber to ne be mam bosume ba akokra na wo emwa me kra emwa me na rubber de obi be mam 7 years okona awotwemienu ne yasesa bosume ne yasesa no de bia na okone yasesa no okone yasesa no but entimi nyim firi mu ene yetu ye nsa fresa nipa ne se last week say nipa be 6 e de ene ye ma o maduru a ba akokra de o se junso de no te se junso de no o ye so o chima na rubber na ye firi ne be obi wa junso abeta na yase ba emergency a tisa yaresa bi o mo ponche na yase ne ye drain junso no de afa na yase ho obi wa junso ne na ne be mamu da na yase na ya reho ansa no betimi ayi dro be na firi na yase no jese junso no san ko fa na be manimu ansa no matimi ayi but Dawood eba hospital ye kuma se edweso krapa de ye se wo banko ade a nyame tumi nti ye be yi rubber na ma ho ato hwe ye kese apege o no se mi wura ha no na odi kan de hia no boa de na ebema bema wado brada
Okay. Yes, odo breda. Bema wabo adabrijo. Bema ne bema mpeja. There should be a question mark. Die ntina bema yawo na eye adwuma eduru ba bi ateko. Bema no so ye nipedua na ko ani bi. Unwi ba wo se me bema ewu. Ho na question mark no wo. Unwi ba jo bema ewu. Yare aye frɛ no asikyire yade eye diabetes. Se bema nya na wanhwe yi a ebeduru ba bi no ne bema no ye se peja. Obefili se oni oba ba bi di nhye mo bo nso okọ ho ana ajo. Ebi kura oni oba no kusu di nhye mo ane hu nsane no na ajo. How no asikyire yare no betimi aba na sa. Bema bi wo ho ane de kura de kane no na peja. Bada fe kura de enkeka no ho kura bio. Ewu kura da ho a kyese empeja. Eno so asikyire yade anase da hypertension. Moja mroso so betimi aye ne sa. Bema kooko afifiri ne to. Na odi ho agro se o me de me yare ane kooko, me yare ane kooko. Da kro be kwa agyanan so no na moja wo. Ebeduru be bi ne totokro ni se o gya ne na ewro eba. E de sa bo nse ne be ma no. O yese peja na aka to. Yese peja na aka to. Ebeduru be bi bo nse empeja bi o. Minu ya ba se be ma wo sa atibie no ma e yareko ye ya. Na no ba Dawood Heba Hospital. Ya de ne to aduru so bo so afre doctor ma yi na peja wo. A peja wo no asekere no no. Atie phone family number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Bema bi wo ha ne de enso eye ennemu yare te se syphilis. Okay. Wonim se syphilis it can lead to stroke. Okay. Obi a wanya nnemu yare na odi ho agro na on treaty nsansan bia begu ne bema ho o mana ne bema na atwe akohyem e tsa afo aye ketekete wanhwe ya ne bema betimi adwojo. Okay. Na Dawood Heba Hospital se wo ba ye bema odura ma na firi obi a wo ho na wo to ase ntine wo na wo to ase ko nan kokom no etimi twe wo saa ye se sciatica yes de bia na ye bone mrane akese so enko wo ba Dawood Heba Hospital ye do to aduro so abon se wo nante kama obra wo nkura poma. Okay. Kotodwe na ye wo ya wo sisi na ye wo ya yare bi e ha wo bia no ye wo edweso krapa bia kane na Metro FM no e wo no e ho na ye Dawood Heba Hospital. Okay. Wo see Kumasi afadweso ka na ka so be see Metro FM. Numbers ni bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Phone is 0201 681 717 Dawood Heba Hospital apeja na mano so na pa ho na cha se bibia so atumi aye kama Dr. Dawood nyame enhira wo papa se abrebia woboa yekuru mu peja sanwa na bibia aye kama ede amayen. Belated birthday enko enfama mebei. Happy belated birthday eko ede ama oheneba edu frimpon dufo oheneba edu dufo oheneba edu frimpon dufo ono eco school ewa Humpty Dumpty School ye wo ahojo Atinga Junction nyame e de afeba kwa ka wonfie we de anu akra e na chese odi na woda na efri wo maame Gloria ho wo say ye ma happy birthday Akoma mu nsem dwumade Akoma 87.9 Onua TV so enie ye da ye ho abasisi a asempa bia ba upesika akostati ejuma bi ohia bosia akye odwadie mu wo government and private office bi ebeye obi adwuma nti me ye adwuma na ose month bia no ontia meka ose memfantia light bill nti ofre me kunu ebisa ne se ehonom na me yire wo yire wo no di asem na wo ka afa ho ohwe na se wo mpena aka na mema ninjai eno so enya hwe na aware de eno ane ntiase eno ka asa kire me ofa nti me ofa recording no send the mam nti ye senka ombra ebu akwa obi no se oba fie de ompe nti no me nkwa ebu akwa ho na wo ma no na ba ebu akwa abestra na problem kakra ba na ye ntem tete ye aware ya mba me wo ye me tumiti sama mebusu am ne tenae
na me kwa no kuta baba akwa no say CS enti wo ma na be ma kasa bra me kwatena me fie no so ti me fie ti wo ma na be ma no okoto plot say obesi da me bibi ni a me no me ti me fie ono so ti me fie say ya tema tete na so bibi ni oba me ho no me beka ana wo so wonya plot op so si da na me so ya fine na be ma isi da o start so si da po ma me se me to ade odwom dun kwa da kasie ho na me wo me to nam enti adu kwada ye di dabna de du kwada ye adwom nya de enti kwada bia no ma konsuo na me de aboa ne sa na me kasa me sika ka ho na me boa me konsuo de ma ho de boa na me na wota krade na me na ya me na so na mama pata me tim me na ya na me kosa me ko hwem na me wona be ma ne fam se je dan no wawie me kota krade no wawie no so opo so okotene fi na me ho no nya ho ties no ni sika de se me sika me nya ho ties no na me so me ni sika am de be ye ti me wona fam se na dan fu bie aboa no ma ye ho ties ni nyina na me kota kware so me de me ba me ko na mama kwante me kota kware do ti me wa ba 1 month na so no wakotena fi fufuo nim me so tama me tie me ho no na one me ba na net sata na me ba no kwara no form 1 to no nya akwa na net ya to wana akwa ne form se ma me hu ma me bi wo fie ho na me se ma me be we se me bi se papa se ma me odi ofie ho se adwa ma me no se oba be sha adwa ama me ba ne pese ne bi fo mo ne papa ne po ham so a na me frɛ be ma so onya no kre se ma me frɛ be ma ne nua ba akọ mi ku ne nua ba akọ fe ne ko fiduku wotonsa e wodun kwa so mekom to de oti ne ka bia nimi a dun kwa so fa ne lalai mekom ana woye no ofede ya sige ya kotene fi musa ko lalai ko fi ho ko no fam sige to be anti fi ho na me sia na me dem twa so afede me ba no frɛ me asema me ha ho bana sister de bia obefi ho ko de bia obefi ho ko sata musu mi kasa nyam se me be ma ne koma me na me wu ebe wi brother na ne ko me brother na ne ko hwehwe sie ye etu ho na moye bibia ma ye me yesim na ti me dem na ba na me be hu se eno kwasa ge no ho na me be ma ne ko so na se me mbu se mo me tin se na otu na asema ma tse me be bi ntin me de na me de madie na yeguso aya ya de esomo no na some de na se de course no esi ba no course ne ba e ba ne ka se ye bia tomu a ahwa ya nsode kura ahwa ya nsode enko na so wiase no ya se bofo kura mpo no bofo kura tu aka na wa ukodi na yawo bofo no kura no a wono no ekura ni tuo ekọ na hayo no kura tu aka no na wa wudi ekira wudi na yawo de obre pe na japade kura waja hokọ a wo woti asie ya wo se woji ata wani asie na japade no betimi de akwa na eno ni asemo awie wutie ye no waje obi japade aka ntel so wo se obisa hom ahonka heat patch aye plaster e wodwa so obi abetimi atobi na aboa papa wachi eta ya wo ya anasa honemu ena oti ya arthritis ya DM ena eya wo ya eya honka heat patch bamaden na ma wonsa enkabim wo ya ba bo so me so na bu nsa bo onsa no se ya tap Jasa ya wa from one on yas mesha. Bamade sa usabeka ahunka heat patch. Eye plaster na we plaster no. One more add special herbs and afe oils ahodo afrafra ginger and cinnamon nyina ewom eno ti ba bia ya wono de tare so a wo se heat ni bon kakra na etu ya wo nyina ase e de amount 0559 0599991149 0599991149 eya humka heat patch baby bia ye to nro pharmacy ene herbal shop bia no ahumka heat patch ubenya bi na watom raffle coast asitwa enam se wunya twa ubedi twa bi na di pa na nkrofo twa wo mu twa di tenga na pe de da phone so no eno an se ne wadali short code we star 365 star 224 hash star 365 star 224 hash and I say star 789 star 224 hash star 789 star 224 hash no adi jene so kakra tenga na dia to ticket na wo dia twa na watwe bia no ebi mu di phone any TV fridges microwave fuel voucher 1000 Ghana ebi mu edipa afeya boso mi ensa ne 90 bia so kada so 10 Ghana kro ya o na wudidie ni nyina kamfua de da so kese pa checheche no 3 bedroom house eno raffle coast amakrade to no aye simple kra wonso twa ne dim fra wa mo number na ginchiremu bebre 0308 255 707
0308-255-707. Rocker Clinic Limited, Emma Pakum Capsules, Janicure 442. Ena ven capsules we enra wo hodada wodim se pakom ni de mema no di ho adanse papa mesumi ni o ene akwakorafo ni nyina no bi di face maya no anya smehwa na ba bia ayedi ema no so Janicure 442 mani di siesie ho ene pa so ba bi se de pu na de ni ho biem enam se Janicure 442 mani di siesie ema de pu ni nyina ye de to ase ache sa ven capsules enso e wo dwaso wo bia prostrate e ba onka ye ogu so tentem ma sa enke bia fei wonma san e de medfagin capsules aba abrewa ene akokora e ko jogging awututo edro ba akopa enonom Rocker Clinic Limited e wokumase Alaba abuabu station woni opani siko house no ena edi enhwe 0244183230 0244183230 Home Sweet Cereal Legume Mix e Tom Brown e de papa mesimi de mi dipa Etimesra Home Sweet for mutia media no aka konko no kuma ba ku sei yebedu next week na sa momode na mo fa bi emra enam se udia ete cholesterol sukura e de free ni paduam enkora ne panimfo nyina obi adi ede womode mo soya beans ena wheat no mode afram wo benya fiber hoden protein ene energy nyina e wo mese pani utadi a cholesterol sra de tam ne anwana adore ni padua ne to ase kura e de maun akora wo so adidie bomode ne ma ne binam se nkora no enso ene eje hom 0246697358 0246697358 Royal Homeopathic Clinic essay yan kancho se wunti wo hu dontinom wo mo e de free screening ni ade egu akwam e ho ya asoye a wo mo ye research papa ye kasa ba bia wo mo ye research based papa se plant medicine a ye Royal Homeopathic Clinic bo mo de se obekọ nam se wedie wo kura 50 Ghana pa wo de wo na 50 no wo de you card any folder ni wie pa de aka nyina wo mo ye ni free e de amount me kan say consultation e ye free lab e ye free diagnosis ahodo ni nyina e free etina ansa niam ankoye woni padua mu ankasa hunhunu de hawo menyade so mentiapo bomoden asa obekọ wombedo so do so ni padua mu ba bia yade no wo bia no mahwe e de no papa asha no e de ama mesro e free eti bomoden no asa okra 50 Ghana na wo de akoyu card any folder kuma se form yade ani kiremo e watimati money junction en crying won mo e wo Madina ashalebotwe tachimai esoso ene Blue Cross Eben Faith Baptist eho ena Royal one more yankrabata watachima no yebehu won ma chia kwana wo mo yadwuma edifridwada ekwape memneda eno ti nanmu bia wo kwa bomode so obekọ na free ene mayi a wo mo de egu akwam no so nsa etumi aka wo de 0242951005 0242951005 nana ya fa beba de tusu biem emame wahine ba edu frimpon dufo ohine ba edu frimpon dufo enra ena wonya 10 years eno ti belated birthday enko emfa emawoko school ewo Dumpty school ye wo ahodwo Atinga Junction Kumasi ahodwo Atinga Junction eho ena ohine ba edu frimpon dufo eho enoko school enra ena onya 10 years or class 4B efru maame Gloria wose wodo papa nyame nkoso nhyira wontina nim chew na onya okese no ti happy birthday be belated enkomba ohine ba edu frimpon dufo sasia Janet sa asam no wasamo dent wo mo ekoma wo no edo so bebe wo mo koma no do so papa we say dia sampa dia sampa ya funu eno an se ringesa ekona na wadamu NDC fo no pedimfo ni bi so frefre sa sensem no omuni mu bebre akeka nsem bebre se wo mo de no mo eye omo ade nti wo mo sie ne kata na chi kama nti se wo ba bi begina ba nti ba kofuo bi ntimi begina ba bi ngasa na sie no ba kofuo bi no ba mo ase omo ntwema ba kofuo bi se o ba begu omo so animu ase afiri se wo mo aye de se ono kono ba na mo kwa wansi bi o se omo ntumi ba kofuo megina ho megu omo animu ase abra omo bra omo atumi akata na chi kama na wo begu omo animu ase se wo na wo sie no there be omo ntwema no it in some ne there wudi asampa they do any asampa they do any sa obi cross by say woman
ono na boa be ma no efie no mo sha ase se o mo ye de esi na mom papa no soso na hemu ye ne de ya keka ana ya se wa ya keka mo ntino baby am ne start ye no na na okolo bi ho de so ya se wa ponchi ya se ho ne de ne eno ya de pa obete pa wa ka he ana de ponchi na de pa de ne aje aboso emfa oya krokrowa okay nti ono de na nyame animu nie ne krokrowa de se wo mpa enko ho na nso so ano so oya show boy show man ana na che wo no ho show my pa no no dan kemo chira kura so benyanya ka ne de adon na de se opempanyifo ni wura o kopanyima o sa face ye de kompanyifo oni run se kura wo calendar oni run se kura wo o mo calendar ne de ntamo no ko school no don kwa mines ese senke ye no onya pie ansa na 48 years 48 wa nyini kura o wa shada nyini kura wa shada nyini kura obi ani doma mbo obi PDC and I nyame anim ni mpanu ama mpanu 40 o mpanu 40 mpanu 40 nyame hira wo mo obo na ma ye mu ye duro eti asam se e de ni edi a ya mere just information bebre eti na na kuya we di ama ya mre nkra na ama ya mase ba he ho bebre ama ya mre watch na wanya de obesi yeso mesrawo efie no ye ni 10 billion ye ni 10 billion e maboka 10 billion this about be 10 billion brame this about be 10 billion ana wo de kwasi esi ba wa fan kwasi wudi fan kwasi wudi okay ama nka media minim se obenya nsafo wa adwuru mu do saa no na wuhuru nyansa ye fast be wura ba bi e be page apade no ka wo 10 billion na ki eto ya sa asisi ye di ama ki eto ya sa asisi ye di it is a way who say nyansa na nto wa sa asisi ensi na wo see be ma bi esi ne di na wo 10 billion no akwakoto aso a wo mamienu owo mamienu obi ama ye ho ade wo nya yere wo abejefa eye madia se wo ye yere dia nka wo so wo chefa wom na emo nya yere enti wo di anim wo afa wo di amem wo nka ho why eni esa akọ ne kopa wo kunu cho ne kotena no ho na ho no mu nkosi bi na kojefa na ha die eye nkola mienu dia ade mienu ne che na mesrewo esoro ane fom yache we enye court asem ena nya ahimfi asem eye ade mienu ne che ye che sei sama di court bebebo na nka ade no eye be fie miensa bi ne eye dan miensa ne yenhunu se ye sinche ne bi na ade mienu asoro ne fom abrosan asoro ne fom papa no so de ni ati o oye guy pa on come anso onim se da chi nsem baba se de wasi aye ne hu bie ne bie aye ne hu bie nsem baba enti hu mienu no asoro ne fom ne de wa che ne pepepe enti ama ye mre ka ma kwa na asame ya na kwaje obi ajapade enti wo de ka ye mre ne kwa na this week de me ne mfo no maguma ni wasepa ama se wa fo no wo ma me amafo ne yakuya ye mre oba ye mre oba mesro ye nyina ye ma ne bia mesro menye saade no kra we simple wo pesoro a oba na ye panyini won fa soro wo perform so amon fa form na ye so ye keto ane ya fa soro eno ano simple tie asam na mere eno de wutwu mu tan ne betene ye pe yache ye beba wo so ya akọ wo na oba nkọ monko na monko je mo de wo ade ye nyina ye papa de ye papa eja pade enti monko fa mo de na mo ntenam na mo ho ntomo na sese ya kura na ibeko school so de ba ko bi kura be ma han ya onfa ma han na onfa go school ye nyina ye papa de enti ya mere ye ba boabo aho na 4 years bia ni ho wo 4 years class 4 akwala what be that class 4 akwala abawo anya wo so de ene be na class 4 no anyina ade anyini be na babrewa akora be na class 4 na babrewa class 4 wa buradi yesu se du aponche ya wi o edu mre bi aponche akora be na class 4 ya ene wo se ma brabo okay
wase wo pa no ampene asaka we ka case die ni na chi kro ba fie so ba yo ho ade ni na chi go ba na ampene eti we die embam kra abusu ampene a wonim se abusu ampene me de ama ba bia sa ye me nwanwa ni ye me hu a me se wan kire ma se amenti ase time bai na okoja ni kunu okoja ni kunu ebe se we ware papa yi time bai ya ano so ye wonim se information aba aha de odi ade ase eti we de name me se won samo di a e de boom ano information we me wa ka di for producer na ka di information aba e kwa kura na wo free fie ba ya no information aba ye mpese ye de betudwa ye sro ye nko ne brɛ we ja brɛ e japade e na eba e pa ne de no me enu abo a ene eye ya wada de piwak mre e na edru so Nana K edi ye ko piwak natural ye ko nom 3p garlic mixture nana ko ba meda seama bibia boko de nyamiadon na so nyamiadon boko no ho efe I nyamiase you love the colors and as ya share color ko green glasses okay ye mu aha edeba onua tv so na sede ye no hia ye wada bia edi apomde ho enkomo no se akoma mu nsem dwumade no ekoso sei na ya ma eni wa medi nkomo amfa apomde ho a na se eda ye wada no anhyeda anya ye wada enu nti eba ne ebetena se ya mesrew enyiwa fidie no emfiri ya esanse enkomo papa enkomo wo ene de ebrewo enkomo ye no ebedi efri piwak natural I di 3p garlic mixture abadwa so sabo shomre no no mienu abo apa ho se mamienu eyesima dupe ena me ne wo kasa eti mesrew se wonyi wa fidie no emfiri ha apomden hia esanse obetumi asori obetumi akọ obetumi aba eya pomden edi se wa mo pomden ho nsem ehia wo na se ekobasa abrani abri nyina no waye no phone ni padua ne man hyeda enkoyi a mesre wo se ye bana se ye betran se ya obetie ye na obeto aduro ni bi anom ene nkomo a ye di edi afri piwak natural eye poor blood circulation na emoma mini kan fa sa apo we emawo why na ose wanya ulcer wonu maduro bi a enko Osa yareboni a ene eku nipa ene ese nipa daje osa betumi de watu fie be na wotwe na wuntumi nkwa adwuma na wuntumi nya wo ho hwe obofuno obohyehyew oyem samfro sebio obi kura tumi fe aduane to oyem e wo se pia bonten osa nsunsan so obi no etumi fa oyem na oyem ye oya onso wunya dare bia mesrew ene memu apo 3p garlic mixture etu ulcer se enunti ene wuti eni a de obeya ebeboa ama unya 3p garlic mixture ebetu ulcer na sentem de ama enie enti na bre bia ba e ka che o se freyen ene doctor enkasa yare kura wanya de enti a wakokoto 3p garlic mixture no se ye diabetes ya ye be kire okwan a be fa so abenum 3p na aboa ma yare no etu ase ntem enti obu onma ye ka ne se ya okoya no akoto aduro no na onom mesrew freyen ne enu ni nkomo ne enche wo se de aduro no obenom no ebeboa won tentem enti na me de ulcer for de e ma wo mo meso se wo ulcer ekoya be fa so obenum 3p garlic mixture enie je number no sisi na frɛ doctor ne enu eni nkomo ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se adura me ne wo ka ho asema hwie yi eye 3p garlic mixture na ulcer fo no de obeye nie se wanya ulcer na wokoto 3p garlic mixture ni bia ano papa aduane a obedie se koko se dokuno se bibia obedi na no pani bia no wonse oyi wonse free aduane ni mu a ohoro wonsa mesro mannum nsuo owie a 3p garlic mixture na wakoto no se de ya twere se wobenum no twanetini saa nanom wodidi wie ya twanetini saa nanom se yesi twanetini mienu a twamienu nanom se ye miensa twamiensa nanom eye baako atwane baako se de ya twere gutoa ne ho pepepe owie atena sesima enum edikosi eduso 5 to 10 minutes ansa no wanu munsuo
obi a wanya ulcer sana obeye no etu frɛ yɛ number no a doctor bɛsa kyerem dodo na edi ama ɛne yɛhwɛ poor blood circulation ama wonim sɛ obi no ne nase ataatai onim sɛ obi di agye no onim sɛ obi abɔ ne dua enye duabɔ sɛ mogya ni afurusa ne yɛ wɔ nipadua mu a onase timi taatai bo sɛ wo de wonsɛ mia na tom osidi na me na ye me na ye dufu srew emoja ni afurusa ne yie enti pressure mpo etimi de saa de ne ba eno obi nso no se ni ntiri mu twetwe no oda na dwo a ase ye eku no obi se ase abeyi ni ntiri de akobo ball na dwo e pato obi afa wonti nkobo ball wonti na emu twetwe no emoja ni afurusa ne yie enti se emoja ni afurusa ne yie woni padua mu a me kye woni ema ebedadi emoja ni afurusa ne yie woni padua mu a de friend say poor blood circulation no obo se wonti mu twetwe ɛwɔ anu Akoma na ebo kim obi die timi twi na nadwe no se amfran nkoto gi a moni nhia ne ho nto no obi die timi hyi no se ase ne bu nyina ye ne ya obi se Akoma no ase obi somu atu afiri mebo ho nom obi se Akoma no ebo ni kim na hyi ne se eja se nipa no ohia 3p die ntine se on se Akoma no enipadua yete wo no musisi ye Akoma na dwuma eye no pompi moja Akoma 2000 gallons na mani pedia yes eti we yes adwuma ne sa eti ni pada sa ni bia no ni pedua no wo se moja ewom eye 5.6 liters pompi no se ye career say 5.6 liters eni kwa se esote eni kwa se ebi beka ho but obi wo no mo ane de no eso ate kra eno etimi wani so brew etimi twa wo hwe etima utese wo yare bi abadwene ho a wonte ase ye duduru hospital ese ye mo moja eno obi nso de no ebi abeka ho ama aye mo enti ye betima ka cha ose se Akoma eye blood donation aye atwembi wate aha etu se doctor timi ka cha ose watwe moja da ose da bi ene ese wote se obi ye bia kone kwatwe bi eni kwa se moja ne dose woni padua nim ama watwe bi da enti mesraw obi wasiro eya ataatwe bi because e boni padua no obi otwe moja bia no efri be na wotwe ko no ne ho sa ye fe osesa ni padua ne sesa se odidi ya se wodidi ya wo ye fresh because one ma emoja na agina level a epe enti enya kwan ye adwuma se de we ye adwuma ni padua ni na omo amuntwe bi da na ma etai ho enti be do for mesraw 3p garlic mixture enu ni edura ene obi se na Akoma ete na Akoma etwe no na Akoma eboni kinkim obi se wanya pressure we adura ni 3p se moja ni afurusa ne ye woni padua ni mu a da bia no wa no fon wo ye adwuma kakra bia se wabre da bia honam ye oya menyare nso mente apo na Akoma na etwe da bia na se wontire mu twetwe na wona ase ataatai ho na ho ye basa de enti e basa ne se wontire ne mu sisi emojato bi kwhye baabi srade bi kwhye baabi ti Akoma ne pompi a entumi ntwimfa entire ne mu enche mani padua no de enti e wo se wonum 3p garlic mixture ne se de di kan eye ntire mu adwuma eye moja mu adwuma ena ya Akoma ho adwuma saa ne ma miensan so na nipa wo be yare a ho ne firi sa wo yare emfiri wa Akoma efiri moja mu emfiri moja mu a efiri ntinim because entinim na nyare wa hodo bebre sa wo benya infection wo benya bacteria wo nipadua mu a eye ntini eno ntine wo sa wonum 3p o Johnson obi se me no ma Johnson pa ai o Johnson na mmoa no na efiri wo system no enfifire te wo no na emmoa ni bi ne saa ne me wo sete ne padua mu de yare ebre wo no na efiri hoko obi se me num 3p a me jame nai pa ane eyi fi ne wo ye funu mu no ama wa ye kama eno ntime srew se wo ye obi a omoja eni afurusa ne yie a Akoma bebo kinkim wani su bebriw ohonam betwetwe ehwo a na asede ohonam ni padua no ase awu wuntiri na woni padua ase awu eno na etim kodu baabi odon sakora abo ade ma wonte because emoja ne ma ni padua ne baabi kro no enti etimi wu edura wo hia eye 3p garlic mixture de ebeya emoja ne afurusa ne ye woni padua num eye adidie obi se me dia saa na metie me dia mempa aduane o ka akene ho mesra ukun ho anopadidi ewie wunya bi adi anwumre wunya bi nso adi ne moja adi afurusa ne yie ewo ni padua num so what ya se ebo de ye ai bo de ye na wodi an wodi na according to
Say yes, ye di boy ama, nenye fufu tim, I nambia na so, nenye benku tim, nambia na so, yes, di boy no chese anaju 12, kodi benku, ukun ho, but anopano, say be a wenya we chebi, wenya be a benku ba kakra bi no wadi, nebia watna wa, we are bear no me and sano, wenya baby kakra, so ahu fruit bi, any be a go baby, so ahu no wadi kakra, and you won't say enumere no. Ye kwa akoda no ama na wapede mu ye light enkodi fufu anajo ama abayade etimi do fu 3p garlic mixture no mu a eno chese di se de opebia di yie ne moja de afusane uyo obi nso wonum nsa bebreba ubetumi agya ankeye na emom untumi nyaye ate so ensa bebrebe enane moja ejade atwawa emoja betu saa ye pam kra ne moja ne nam ho but wo yobi a wotete saa ne ma no so a ade atwawa wankasa kra do nsem mia ho ana wo de atade akyekyere a within bare some minute wo say atwa okay enunti eno so ade a emmoa emamoja ne afusane yie ena fa obi a waye kese bebre amana broso eno so no srade ebe nipadua num ededa entin mu ema entin no moja ne ntimi ntwimfemu editaye exercise enam ene kosua die bebrebe na yate so ena fa obi otatena se fa akon eche oho no no aso atete wumpom kakra se wutiwe mko break ya na wa so na kakra ne moja die fusane ena obo nso wa akoma yare akoma no yare obeda ya adwuma no etu hia 3p garlic mixture wo akoma se aboru akwole na keba Danny Heba, Chris K. Heba, Obenya Biato, Hofo Enko Albert Sam, Takrade AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy, Oshe TV ne soa, ye numbers no ene guan fa ne friends sia, na doctor enu enin komo, Takrade AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy, Mumuni Away Enterprise, wa, ye ne cathedral no ene dimhwe ne mo, Accra Okanshi, kwa King's Walk, Kofsam ene Angel Heba, Edra ene waka ho aseme medofo, pebito na abedi ho adanse eye 3p garlic mixture eduro bi a wonum bia betumi anoma ka ho no mo abrafuduro anopa peaduane bi di edisimadu ne mu a num 3p woni eduro bi anso ne mu a fa 3p eye wadru ginamba ne fre doctor sisia ma moya reso enu nchese 3p garlic mixture into means our de your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture the empene say obeto na wanom nyame boada sene yeda se bebre nana k piwak mre ena wade beso mo akuti abone die bebre ba nye hwe ebefa madro so de wo de mo ba na wo de ba nye hwe Porters Hill School of Ministry ese nyame enipa nyame atonsa edia fro na pese trosem no pese ohunu mu ye pa dia bomoden wo pese ohun nyame na oti nyame ehihye ye nyina se kama no watimi nyame adwuma ni ye pa dia ye Porters Hill School of Ministry na wo motonsa edia fro afa wo apesa wo ye nam woye nam sen kranten watima ye nyamedwuma no mosafo ni nyina wotosa e de afram se munti busumi wei wode wosom tete ahodo nan ene de egu akwemo memene da ne kwasi ada bia ye wo busumi October busumi no no ena wo de santete e hyase enti memene da ebai October busumi ni de toso aduonu e ba ko ye hia e wo amanko atia school e wo kumase amakum da bia baba yara sports stadium e wo no ano ene no na edi enhwe memene da wo no hyase anopa no nkrom akopem awia donko kwasiada wo mahyasie no mienu akopem anwumre no sia eno te ahye no so na wonso kohyem bi na ahye no so sani nyina ko na wie ya graduation kakraka November bosom de toso 9 mo amko obi nyina mo ya graduation na abaso bodie ene abodi nkrata wodi rubber bi ebehu sampa waye nam ewo nyame asemu no wo mo de apiso e de amount 0243213809 0243213809 ewie eya Bref Beauty Parlor and I am makeup kama de amami no tie ba ne makeup pedicure ne manicure eye a Bref Beauty Parlor why eyebrow any piercing nyina enso eno tie ma mesro sa wo program na opo bia ma na makeup ama photo shoot upe makeup a Bref Beauty Parlor kumasi asokwa Akoma FM ye chi ha ye ne kumasi city mall no na edi enhwe 0508 42 42 0508 42
4242 frepe abrafi ebejo so ye the second story was so mami akwaba bibia boko de say ya na bekasa nya boko sa say ya na bekasa kasa de ene kasa de udi ni say ba cho ba da ma asa de wani aje wasam na ye de ho enya me de ene kasa mu ani mre na kasa ba da fi na bai ba cho mi fi 87.9 e kasi okay say microphone we no okay vida yetie udi na do nam be pa cho nya me ye adwuma o krofrum na me hu abran tv okay ti da kwa ma che na me wo hwa na one sister bi baaye no mbobo mi pun no nya me no so be fa adwuma na me wio na me so ne ya ni nwura na kwoma ne moa e na me ko kire no ko fa nti da bia me ya na wa ba be fa nti e no ka me se ba bi owo no eja oho na me se sa de a ene ya omre bibi nti wo so eja beto kwa mu ma me a na ma de abopa na o ma kofa abremi sana da bi oso abeto anda abopa na o ma kofa abremi te no ka kire me se woni me wonkomo pa nso ne kan ne din na me se nkomo kra owo no on de mema ne kan ye ndi on kan kire me na o ka kire me se obeso oni metena ho na me se o na we na ase ne kan ya o den no to ka na me fa ni ma na be boso me ne akiri nti afa no so agya ni bi bremi na me ye se sa de a enya hwe agya na o de boa ma adwuma ni ti me de me impression am ne ntia se o boa me agya na o de boa adwuma ni ti ei ti bi de me impression am ne ntia se o be boa ma adwuma me na ya me ya ntimi enkoso a agya na se bibi a kire me ko so agya na o de boa adwuma ni ti na agitum ye nto so betena sa na me ne ti o ti me ko ni de na me kan se meba ho eda sei no si yo nti sada ni du ye na me sesa me fa me nema kakra gu efiere aso amem na me de ko ye nti me ko na me friend say me si wo hen me fa praga wo atenga junction no no so te hen oti ono te e ka se na me wo crowfrom okay aha me si wo hen no che me say me si wo SSTP me si wo hono nti me fa praga na praga ru ane me kwanti etwa mu kokro ni fifi no friend me friend no omugya kwan no ho wa nti me sa machi na driver ni sa na chi ene e ba kwa no enyina ofo car no na papa bi ka ho so fo ene enyina ye kofi ti ye kofi no se ne de wa mani age o aye lucky pa ama madi loto we de hu lucky pa o ada di loto number koma no minim so sada no di loto kwa na odi loto oh okay enti sada nde na ni je enti ya de be ya wie ya na mo ya wie mo bo adwe ara mo bo nkro mama ntiase na asa de odo wada de na mo ye na mo ye ma de achi mo da na ma de achi sai de oda de be chi obi e no oda ya de nche ye ade chi ye na ye kwa adwuma me se wo se mo ye de a mo ye wie ye odi loto na ye de mo pie kwaji mo ni wa fo mpie okay wonu hia na onu dai the die ya fine okay iti ade chi ne ye kwa adwuma di o mfa so ye akoma ma be 3 days no ka chem se sisi o madwuma akofom nti sade a me nye adwuma na me no me nto ema yendi na se nyame boa na se o start adwuma obima mbia hye madwuma nim enam si yo mate nti me na metua lolo fe ye mi enu lolo fe ma ye kosi atenga junction asafa ka akokoro from na me ba masa de bia ba ba ye aduane sabi o mi so me wo ma me aso na me san hwe me ma no omo papa o omo papa nchen so ye wa ye nja ba ne nto be ma nko aso nti afeso ma metoto ne ma sa me de ma me ma no enokura na me nko ne nchen na mtoto ne ma sa me de ma me ma no nti mi to ne ma na me de ma me ma no nti me ko ne nchen no na o ka che me se me menya ska toto ne ma e de akoma me ma na me se na wo hwa wo ma na me so me hwa me ma me ne na wo ya na me ja akola ne kwato wo so e ka nya wo de nti sa me ne obi awo e ba no mienu wo emienu ye ntem to se emienu nyina na ye de ye hwe nkwala no enu nkoda nche nti mi yale ti wo ma me ye adwuma no na me yale nti mi yale ye no sabi o tata na ya obi awi osika tata na yare ne maye no ni we yusu obi awi osika one bag na me ka cha o say black o si yusu obi awi osika one bag o na say scan papa ne se me fama no me ne dai na ka cha me se sa da me de me ka bibi nkyere papa no de se nyam bua na se adwuma ne wo start a ba me scan am de ma papa no na me su yo nti e ma me twa ntro e kyere man no ka kyere man ne se nipa na mdi ade ne man no okosilem nti so oba ode ba ma me na me de abre na man ni su yo nti anche na me yare ye na me ba fie nti ba fie no onde o se me nyale
me yale o sim yale wi abokra na ewi ma na yare de me yale pa sister na yare pa okay ya ba ho meso na ekire ya ba hwe se na wo yare anasa na wonyare a etu de home kakra ma me yeba to so asemo yi yeba sa to so ne hwese na yare no ho anasa na yare bia eniwa Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Eniema F wallpapers are F me so kwapa wa hwe a untimi dwusu F ankasa ni nyina F colors no any designs na hodo bebre en Alaska wakọ Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and wakọ kra ediabam wo bibia wo pe wallpapers afọ ni kiremum e wa Alaska Star Enterprise afei wo pe bedsheet F se wo ye hotel and I guest house ahodo nya sanso a wo fie mo and apɛ bedsheet Alaska se for ni kiremum blank curtains, original curtains bar, TV strips light, Epoxy chemicals, waterproof chemicals ni nyina ebi ewa Alaska chain Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank Dynamo and Alaska Star Enterprise ewo etufo se wo kotu no dodo dewa anasa wo toka kra bi e de akodi dwuma ebo no wo hwan so kra ama no aba fom eno ti etufo no mu nyina mbotumi afre 0554 114878 0554114878 Alaska Ghana's #1 original wallpaper center. Nana yebi waguna sa man ewe ebremu die mesefa ahujija enyesa he webu abrabo nyesa we ni hafo wonye ni hafo wonya kwadworo nanso niema atutia nom adamo ni huhum edi na ni che prefa ete watare na wai kukuru ase saa webu oba wi ase depa friend said they woni bi da adentina wose basa bamone ko na yebi nche spiritual problems ni nyina na na betu ase edi amawo eye generational cases akọ ne ko break yuti wono asefo nyina no akoyi hu edi afrase kama ubetu kwanya afi wo mu se akwantu wo mu se na so wo gua de ko musuo are ya embassy for be banso sa na naze oze no bu ko musuo afi ngofo bia ya no akoi ko musuo wono gua de akọ ya ni abounce no za ko bi agwa bi odu wo se de passport adane yes adane Ghana card wei kasai passport book no adane Ghana card insurance what that na fa di agro wo mutiri mo hwe yomba ye wo gu ni mase no baba ne ko na ye bi nchen agro sa man eno wo kwa na de wayira na nanse frɛ no 0243134535 0243134535 quick credit investment wo de hia ne Ghana card nsem card tin ye twam what as ye twam ubeji obi mmerante na hwa ono so kura me de bibia nyame yanse ubekire wo nsem so nyina so awie no na obi afra me 190 miss calls o de se jato na ese upeska quick credit so ho ekasei 190 me 200 say upeska edeya quick credit wo no hu ya me de se de yanyeje ni pa biem o dabi yanyeje o yesi a won pese obetua ai from Ghana what you quick credit what o mo won pese obetua de nti o pese oba wo never be je yenye sa yegina so yagibi ntim so so kwaje yegina yagibi what boso me na bu ni sisi agum za ana ayi 1937 friend no say open quick credit number am say 1937 ai am say 1937 me so baba number no baba denje ai na ni apepa na ya kan you show your friend say me pay quick credit number am say am penny ampa ya de ko ya adwuma 1937 ono papa akokora no obeje akoye adwuma wate na de tena ho ya je jawo ye ni o ye de adwuma ode kwa ye adwuma 1937 wo de kwa ye adwuma ode kwa ye adwuma yo wanti me antwa so amasa po me de na se me adwuma chama goes baba into 19 so ni wo acha next week ma go so ba into wonim ma me bi si mo si aka ketekete ni wa ba ni wo ha ni hura de na me ba cha ketekete ni hen wo
Yes, I can't get you. What do they come register to? And I'm saying to was it? Kaka kre. Where your mom for it? Yes, Utu Kwana, Uni, Pacho. Maybe I make also. Oh, I have free head. What do so do? Yes, I oh, where they are kaki to where I got it to I got it to heavy. I got it to mommy. I can't to I got it to heavy. And to where my goes in and met and all about my tenant. Oh, Baba Nacha say, we are ready no more hair. No credit, dear. When one Ogana can, and your farmer mentioned Bra, Farmer Mimeko Bra, Obia, Garantas, yes, say, Omoya, Garanta, one Garanta. Me wa from Garanta. Necessary any problem in one year. Well, quite never money. Ama, Bobana, 0302 20 03 90 1937 number nwanya. Okay, message subium 0302 20 03 90. Message so baba akwa ka ho 0596 92 0833 0596 92 0833 nti wadwuma no mayewie mienu ama mienu mu a nti fa wate ga kan de ene eho de ama nana kwaba watade na fese efe papa Josie na pam yo enye na obom so meet me there usha baka say boutique yo was already made. Oh wow Josie na pam entade a won sade ani je ho pa efe Josie na daroma Josie nyame nhira wate efe pa ya say ya yudwana na akua da bia say ya jujame yudwane da bia say ya famijinem mani njirejirem say ya ni enhume ena mami esi so mami esi mami esi to mensima ebetwi manim kakra ka okay na wo ho colors no otwi yani wo colors no otwi ye was me we ya nyawa da bi na ahwese de bi nam fefefe na aka se we na me hwe ya ama utu amafa wonti asa nyawa sa da oto woni seven na nakwa handwriting wo de wo amade on me na nakwa handwriting ti me hwe se de wasi ha blend colors we de ma me nyawa oh mami esi nyame nshira o mami kanu kure ende mi ni mu ye tiefo nse wo ba na me na mato de ya oboa anu na utumi dru shi ze o se ti wale ya na yo se aje kwa wona ye de wanim no practice asme ya mi ala ngasa ebu ha ebi nam soro na ebi nam fo na so to no obo na sa no sa enti juma mu didi ye se na se mami esi pre no ko live ana o ma ne ba se wa ba ana o ko fa asem de be share se wa ba se nyame ado obi ansiru enti wo humani mu a Mr. Joseph Mensa o UK na nekua you look wow odi no so eno de nipa ba ko penetimi ye eno de nipa ba ko penetimi ye mani nya bi I put you to UK burger say nipa ba ko fo Joseph Mensa oh papa bibi aboko de wasi bibi aboko sasa mama wasi bibi aboko sasa so bon na di kan to bibi aboko papa na hoye minimo so buza bibi aboko adi ni o adi so he TV so no se ye boko de ana te se ye boko o se ye boko ye boko za na eja obo ye boko wedi anwa mo ye boko so mi ho se wati amene obati oto enti de ayi de wedi anwa mo chechere pa me hwe de kakra eche pa ena ko shaba mkuda so ko shaba mkuna sa chi ko shaba mkutu so mpe ko sia so said ne man ena ne gusu etie for say ayi ka hwanka meka ya che ko shaba mku ne ka shaba mku nka meka ya che nana aya baba be chire mu a chire yese ma be nka na me baba be chire ne okay why etie for ma ivi se wo chia o okay ama me chia o me chia Anet okay me chia
evangelist and I'm say munyina mo ho nam say an ho enu ase bombu bi oto ye na ma say utie bi ano toy pa asam say na si kikiro no kikiri che electricity kikino jai na kikina ma na de ni ahra ba gipo uke won ke afra ni begina aha nka ne nkanu anu no oja bi to ha na de po aduma oja bi to ho me na the voice ne de ye bokura ahwa etiefo ye nyine be jai kasa so bright is street light nice glittering nana oh the permission feeling kuro mata me samu mon kanfo ye ama yini free when you want free what kanfo me ira papa so me you free my you free ama yini free my na free mon kanfo yes I want me against you ama team against you my na free yini free my na free na my na free ama ni mic no tu free ho ma dum no kura ama mic no tu free na dum ni nyina tu free fesi aha my you free papa da o kana ko ba dia papa my you free say e be ma my papa free mu kura my papa free ba ka bi amaje mesra my papa ya ka unse uye sane ka ho ye fu amade ni ya jimi kokoti ya tiada jimi na ho no ewurade abode ewurade no se wo chen Lufthansa ebetu ewurade ena de ama ya mle wasi bibia boko de wasi boko sasa ama bibia boko de boko sasa ada na ni me na busa mse bibia boko da no se boko ni ebusa wa in fact boko won say na samonya de chese ubisa obia ni say first so wasam ye oh boko boko bi di nyame adom boko oh now so no wasada to now so ye de no de nkomo ne na chese nkomo na ye de oh na wo nsem ya na chese wo se na samonya de ni ntino na chese apa ama ene me tu memafo ene me tu memafo ye kunu ni mo omo ye mpra ne wo omo ye do wo omo omo nkwa ho hia yen omo ti ase a eboa yen ama ye sika sam so o ye sika sam so kura do so ye je omo de ne soso ya anyi omo de na anso so a enye yiye ye wo bi kura ne amoa so ne dia no ye dai ye beje ye tumi de bi kura sie ne abo omo bosia ye dia sika na ye dia enso ye je bosia free wo omo ho efri se omo wo ho a eso yani be ma de wo kak ba ku bi hye kona ho na o de kakra ma wo ma ne wo a eya na eye so what ya ze eye oni ho a eya na efie jija eya ye se mani ho a efie jija emema so ni ho efie jija because ade ni nyina ka ni nyina begu so a ama wonye nipa biem o wonye nipa biem se ka ni nyina emema ya ade o pa emema ya ade akoma bokura se nye mema ya akoma bo na be ma emema se no mo kotem emema se no mo be ma bere mo na ya wada na ya wada bia betumi asi normal emema se no mo de bere mo ya adwuma enye ni nyina ebi wo sesegum na de wanya be ma de be magina so kama ma ho sepe wo enye izo enye bete sa enti emema de wo be ma wo ho a buno emema ye bumo ye fere mo na mo ade ba ku bia mo ya ne hamye na ne de me nka ho asem ama na de me ka ne se ye do wo mu nti no oba wajai wo na busua se wo mpe wo na wo be kwani ato ho na wase akọ na wakọ akọ ware oba menye no mesra minua mema mo yesra mo musi ema ne do so se mema no enti mu sa ha ye na nse ema me mpanimfo mbesiri wa bebre wo muso mu pekunu no enye bibia nya wo enye bibia opedo ne beji nani kakra sori no mo bonko mo kakra no mo tu na mo kakra sa enti mu wu a ne ha me enti mesira mo sa ba ne ba mesira mo nya hwehwemu na mo de mo nya ise ensufi bia dumja ensufi bia dumja na kenya asem a oba wakọ ne fie woni wabusu apanyi ne ko ne fie ne ya ka cha o se ye mpa ponche
edi be biemu a na wasa akọware na wasa aba na waje no enyehu mami ye ya wo ni mu o ya mere oba se ama mere o sa ama mere ama ya mere onu nko okuta yi mienza ama ya ni mere ai ama ya mere nipa okuta edi ayi ekrada mienu ya mere ama ya mere unsuro no unsuro no muda musu mesi mama unsuro de kura wo musi ma ne ye unsuro de wo musu unsuro de kura we musa hwe na one na oto ase enti we ya odi na ode yesa no na bibi ta chire 87.9 no se mabrabo na mi sokra no se mabrabo enti ono so ba no ono so be se wo so yiye wo so mabrabo revenge o be se wo so mabrabo en mema hwehwe na nani age me dem ye wasa kwa aba na nani age mesrew hwe hoye wo mra wo de ja ne kunu ho ne hamye ama time ben na wo ba wo nchen no time ben oja ne kunu wo ba be da wo nchen ma wo fa no anana ne kunu nyina hibom ene also so amonchen wo betwa wachi mapa woni ne kunu nyina esogobom because ama menti hwase nso unsi wa mechire yemu time ben na wodi ja wo kunu ena time ben na obetena papa yinche ma ni ewuye ebe ya yere na wan na be ye wo ho ade eho ene ye me hu emema nhwe sa ade ne wo na ehu na omu wi a emedie obose mi de oba ntumi nyime hwe wo boa oba ye se die yi obayi wa hwe ho oba ye se die medie wo tu obifo ana wo tu partner bifo na hwe ye wo ma ho no se oba we ontumi nyime hwe wa wo boa wasi kwan so se opese oye bone na oba ye oba bodam ni nkura wo ye oba utumi hwe na ni unse otesem si wa ememe tumi hwe ne san omunyi omwani nko unse bi fa nchen bra bodam ni akofa anka ada na wonhwe so na nko ba bi na nti se wo ba wahyehye ne ho na ode ayi kakra gu ne ho na waba na ase media oba ntumi nwime hwe obayi wa hwe ho genti adada wonnim bibia onnim umre ye ba bia obayi wa hwe ho ni nyina mu no uwo no kra no uwo no ama bibi wo ho enya wo pe enya asem ketwa enema bi nko yie enti mesire ye nua memam ye kununum ye sire mo hwe nneoma kakra mo mamani nna ho sa ma ne ba mo hwe yie na wo ba afọ bibi mo amehwere mo nkwa ama sese ye wiase nya mobo sa ama me se ba maaso eme binum a omoda na omo abaifuo omo de ajapade nkoa na omo pene wiase na de opɛ no wai de opɛ no wai okɔ usu betumi akɔ ene ne kyerenya wo betumi akɔ enti mesraw ebi na o ama ebi na ye pɛ bɔne adie na obawo wese ni won chanche nyina wenye bibia o na nka ade mienu ne kye yegeze anka fasoro na memfa fom enka nya no anu nwie enso maje metina ho mefa mikuru no na miswa ene kosi sei ene koye den we de watu afum papa akura no fane de ma no simple fane de ma no oye na hwesu a enye yie oye na hwe anka ye anka dada na ko yi na firi ho se efa akura no se fa anka wokọ anka enye ne se ne maame ne nam ha ya o keka de opei enti obai utwu mutanya ye beje enti da na dwere ho ayifo ayi unzama ye omo a omo so omo ye rafi no mpanimfo omo gu akire enyansafo no gu akire na bugu omo gu ho oba na wogina ayi ama ye mre achi no a woje fun no kwaka kire ye eka kire ye yese
yankoni nkonya ni kunu ni funu no na yamusa na japade no ko trese de oto boabo no hu nya me se de o ka se de o gira nchen se wani gine mu mafutu bone na moma ya mere ya sa mu mafutu bone anya wuso firi dan nim na wuso ko asama ado ho na wuso ko ka kire ne se be ma ejapade na ode baaye no meso media wei si etumi kokonya ne obi efra sama ado ekobusa na kone kobusa no kone kobusa na adamfofo ade na wunia ne ye eye wunia no ade a wo ma na ye eye wo na wutu ne fuma ne ye sa ade no efisi ama so far so wetumi age phone na firi ni nua ne nsem se na damfo ne nsem na waka akire ye se yenkoni nkonya ne be ma no na yenka nche ne se onfa ne japade no e ma ne ba no saa ono so nko ye bi na won firi mu se enye ni bra anse wo so mpanka ade na wunya nto ho dai to ho musu munya nto ho na mo fa ma akora no mfa akora ne mfa na nka akora ne mfa anka ye problem wo de wo ba ware ya ba betena ho wo so wote ho mu di bia ma han mu didi hu ada na obi de won su enti onye ready ye ba okay ye ba no so de ye ba onfa na ade ma no obeba so ba beje na ade me da se na papa ama najo yate yo ya ba pon ye ni abre ama daba ama ede ho aba mfa mai nfiri ayi ba nyina sa ama ne se wafo no se ne pa bon koye yanko na esi yo yamire no ye ne maame di okay ne maame ni uye no mo de friend no ade ama okay mami kan kire wi ase di pa bi se de wutie bia no obi wo ho asem obi a wo obi story but wo ho asem ma ya ase nipa ni ni wachi hwe course a eba gina obia no oka bi ma ya mire obia ni ho obia course aba baburu 50 dem ho obia no oka bi ma ya mire so wo sheda bypass of the page apade na ko ba wo ti wa ware ase aye wan fro na wo ti wa ware ase na nanka ye penikuru ni number nipa obobọ ma ye no o jaba ko wa ya ye fro ni aka che ni kunu ni se on for certificate no no ma chi ya mere ntum timi ye jai akọ ware una ase wa be ware wan di wa chi ko ye ozo si nipa ba fie ne ye be yo na wa wu kunu nue ojo bu say why na di na chi ba fie why na be yo wade baka ma sante ma mere bi wo hodo mo ya na ha adwene kire se de ama ya mere nya apa hande nyina wo mo gi na dwade so hono okay nti ekomre mu a onya yire ada na mo gi na dwade ada na mo gi na dwade onya yire oyempra mo gi na dwade so enu na ama na nya nyina so enu ogina so but we nyina so no enko ba bia oba enu aye na japade awie o sha se na me mi kuna tra na ya bobra he ne ye se wusu wuni ten no ha bobra na wanu dindin na hande adisi abo ho safo yin saa wo mo se na egu party no ya mre nti kura ma free majai ma for stifa chemi wow wo se na egu party no eli guasefo nko a no obi na no tete ne se na wo mu gigi nkrofo kunu ya be sere no asem bia no anya nipa no ne ye de ka na sam nsem hunu 10 billion ata no oba ba gida afi na 10 billion wo free bob bra wa nya 10 billion afi na 10 billion ade mienu ne chenye de e ma mienu na mo ma o ma na kwa wo no ba bi no mu nka ho enfo obi ma e ma me po obi aja pade enfo obi ma wo de na wo si P4 eno ose wa brabo ena P4 na anyem ye no ho na me hu se wo ye kohwini papa P4 kola wo P4 awanye P4 na wo mfie sei
ana wanyem fine wasel ana obusuafo so omu ntimi ni aponche nterefi omu papa ana ose koyo na makọ no bi akọ na aponche timi ya bobra etimi ya japade na wo se wo japade nti wakọgya ukunu na waba Akoma FM 87. ti obaya oba wawie o oba bi kura na tena ho no ohunu se masa no se na ze patete so na nipa na wu ayen kana kira sembone sa anja abe fro se bra bi ya no onso na yekwa ayema bi aha to de yen ka bone but na na ze ponye na tete wo tuma na waten wo tuma na waten no se na waten afọ ade ko eno no soro ko e mi wa no wawie oba de awie dan no wo ka praba nim se mene na ten ma bobra mene na ten ma bra na mama bi so peye mfanye wo mu mama bi peye mfanye wo mu sa me yiri that day sambe wa men na foforo ba ye no ade a wo ye ni nye ho kra eno ne ka ota mo nso so obewu obi anim de course wo bi anim de course ebi so ma nte o yare ye kra o nanso ono ana ni ma adwina o de ba ye ena fofia nto ata team una okoro no oba page apade na nisaka oba for revenge because we say na brabo p4 ono so wa say wa brabo wi akete nti say wa nya japade but ama ayi ma men kan kire again say na ntwie ye ni free sirem ba na ni du atua no tina kama free sirem betwam tachima ba betwam ofin so du ka jetia ye say ma yanka wai ye ni ba ma yanka ye chi ni kunu to ye kuna ni etwa ni podua no ene ye de to na ntwie kura o de ni dua free sirem ba ni dua na nka no to ye twa to na wo komfo akofa o de kom ebedi na hen wo nse okay o de be ko hene misrawo ye badwemma na ema ni birbiri ya ba o mu mienu ntemu a se nyamesuro kakra ma ba akumu a ho na wonti team na we da ho team na we da ye be ko agya ho na japade na ka na ka ho na bo bia but man chairman nko du san pempenso bra wo ase kakra e wiase yemfa nko ba bia mi kai kwasiada ni nampaibo ase sa wo mba ni nam enti no ni nampaibo ase sa wo munya hwi no mo ba ko so ni nam sa munya hwi fi sa agina wo trima ni kompaibo no etan agina na etan wa japade enti sese me ni ne bo bra na esi wo sai wo die ne wom we ko sia na ba kompaibo ko da nyame ase nyame adi ama me nyame mami nka bibi nche yenu aba nso ye fa kokko nyaade o okay kokko fi se yenu aba bi frefri du nkwa o se enamfo wo nyina ta na chi na le kokko sa asam ne bai mo se wodi ekofie ho ne yen hwes so be pam wa because court to che no wan kasa wodi ewom wo ba no edi ewom enti ko ne yen hwes so be pam wa ye ka bibi ana gina wo gina to bo ba park so kokko ye fa nka asem ubu fufu so ntimi nkwa animu so ahunu enti ebe so ase bi base ya munya abote sesi akro tie class adwuma nkwa wo gya ya ama so ahunu yemfa kokko nya de na bible naka wose ba jimi fo kra na ohunu se de sikana no tum na wo ye din a akire bu nyansa ni so enti ko sister no say ye ka kire no se onko no ye se obepam na frifie wa no wanya nyina so but also awonko so boba park so enti ebeturufu ofiri akoi onfa na busuafo onko ne de na ewom no onko yi se ne obaye nsa akwa bi na court bu awie okofa grida ebedwi ni de nyina guye no aha onye so a fama han to the extent say da mbe court a akola we ba de be kobi no obi an so okasa na ne minimum atwu bibi wo wiase pa na nke bibi wo wiase mi de nema mi na mi de ma mi aida so obe jama na fa ana se onu so mo no ho bai aha ne sa magani amagashia ni ehunu amaga huhu senti sa na wuni ani dia memme ya amire enti wo gia fama han upo obi onu so ya wa ron kamera on ni tifie ho ene ya amire kan ho no wa hwe no dan nya wo dia mbe han ye anya sa obi ani be ko be tatare sa ma ni pakro tu sa
unye me fie ura ti besere ma kokko no bra fo kwa de say that apartment dey very good na say the court we say ayen ko ne ko claim die okay ne claim ba ne die mo de ma ha ma tu obetram ba bi na mo dwom se mfie mienu se senyo na aye na send signal ema ma no a ye ntutu ye chi ye nim da ye be wu e no ba bia nim say kunu we wu first yo ba bia nim say nim da na na me kwa de me de me nyanko me ye mu ye di ye nim say mbo wuntam me ene obi anya ne de obi anya ne we say ma no un say we mia wo ha we be mia wo ha we twon wo ha e no kwa so kontem so fancy man so o ba ko so sisi man sa so ti mo di so sisi man sa bitwa de we to wachi nanka wachi ai basa ye be serew o hwe na maame na ne to no wo ba ko wo ba bia maame ne ntiase ese ba ko wo ba bi da chi mini wo kura na dan we mienu yi e yo no ne dia wa ye krata to so wo dia kwala na dia man o ma fie ko o tin baby enti sa wo a wo beda so dwe mu na want to wachi sa na ji kunkum ona abeti ya mringa obaje wo japadi yo abapa ase enu ane na ebusafo enu ampa ene 3 days ebusafo na ye me ho mempe me ho asem mempe me ho asem ntina ase omo ya hankura ni bi fi se ebusapenya ye freni menji ni se we mresa osini niyo ni abato na ye ebusapenya ti menji ni se we mresa me ya sure say wo bre kono ebi ono odi nkomo bi nti unim nema ba ko mienu bi ti ade na mo so monti nyina na mo hwe say obi a de wo say obi anya na obi anya na asumdue mba because ordin amenye sure say ordin abro so say mo so ntime ne ntina senka nipa 1 me die ni o say class 4 me class 4 no kwa me imagine say class 4 no anya mfie say wona na chimp na class 4 wo se wase wa abrabo be no wase no pa cho ye ni maba wa bebro ma wo wa ma sa to ma disua so mo yo mo nwuma eti abrabo no wo na wo se na no le se ne ma no papa but wa bon kra na wo betimi aye bibi so ho eti wo be ka se na ofa me asema na o kan na me pese o ma me eti na nadanfo ne be je na ye mebufu no because as of so chirem eti jano no nchirem oya ne sa dia na se o bibi o ha mudi si enti mo de sa kaka bensem na tata so na se ya enfi mo na mafam ho se edi class 4 de hia na no wadura o ne be me be twempna ana no class 4 tete no na empanimfo na wo ana empanimfo se nko so e bia se ne sa na be kan that time no na empanimfo sa na se de yan no nti no class 4 na wase ma brabo e na se mpacho nti o se wa brabo nti so be se o ne wo ma ne de no na me kra no me hu ni anka se agama de o mo ka eti nkan kra ni mienu wo be ya wakofa okunu abetena fie ho ni bi anka wo so mpo na na ma me kasa se menua ne de se ma me ni mpo na enti me fie de me ne me ma menua be ma ne dia eti ye na wo se etenam ne ma mo ba bi kra tena nye se ma me ne wo so obaji fie ne tena so na se wo so ntimi nkan wo so ye ofe se wo ma me agi fie akantan so e na wo to wo na so anya ho akwaware e na be ma so abetena fie me de mini problem se be me betina na asifie die but wo so be ma no so aba na wo so wo hwe se asumdue be ba ho fi so oba na obe wa na no owo nua ne papa na be ya ne ho se wo koye ne ho ade mpo ma ne mponi a owo nua o enti na wo hwe se ne makonta be me kra wo se be na misiesie de wo ho bia na nka fie na asumdue bem na nka fie esoro ne ye hu ye nka fi efitia o se ne na se single room bi na ye hu ne che na abronsan ye bi wo soro wo fom flat kwa na ne che say kram ye nu pe eti we asumdue ba ebi a wo fa soro na me fa fom ono wadna ba na wo abanu ma bu nyina da so wo abanu ma ba eti wo abanu ma no kwa atifie nti wo to enti mansu wo mu say no ondo bi be se so no de oda ho na ewo so gu na no be ne de but ade ne say ye ntina wi ase nye eniam honsem ne akaka bensem mensem me ade enkwa ne ye ko nipa na obre ye na ade no wawu na wo na wo so abeji aboso no wo je 10 billion no wo na abeta na wo je 10 billion ne na wo a obende 10 billion o je ne na wo a obende dey ananya me fasa ma wo dem na ade che na wan sori bie ma efie no wo de be obeso akwa na eya yesu so ma ye nimbra de dodo
yesu so ma ye ni na menini see ye ede na ani ni see ye time be na sister ku ebusa time be na no ex husband no e ko jai ye because ye nyina yesu so no ye wo boyfriends ni bi no me jai I know my gyno, and yes, I that's Uber and I find, but doesn't mean say, one in a trim plant is still mother will be you. I crown and a way, will be quite a range. I knew. And then I cried and a mom was saying that bond, but as apart from that, Munishi ye be. It's again, I may bear my mistake or else and a brown, or can also a motor say, it's not a was and a brand and down, so bear man a ham we yanny them. There was one to me. And our bands I didn't watching you. I didn't watch it. And our bands are Western I dream piece of Westy Bonnet, so yet day. If your father Marshall, Adam and Yame Eddie can born as soon as one in the session of quiet the apple. Adam, you grab you are here. Adam, I see need to sell. I said, also there was one tour. It's my man, or not, or the agenda buy an agenda, not farmer. Me dey say the papa kanu me metimi a onko ho ne ehwe so obepamo na so wan pamo dia de no kofa wo side of say the me kwa man say court kra e de ba bia ma no enti so wrem na opamo de afeni asanya nyina so fofra na ye de ya unya nko ho nom dia I think say still ye beje but yan ko say wo ko ne nyina so bi say makọ ho say me kofa mefa because all can cross say ahemfefo chairman ni mienu no so unsanya nkan na sa mienu nsa ba na etugu so e na krata ba na da so say sa mienu ye de ama abofra no na ye den a ewo mu be eduo sese ne mienu pe na de ma akra na abran kra ne ye mienu na momo no mo fa say 8 na mama ne 2 e de na esisi semsa no nyame hu mo bo no sakra wa adwen amen amen o here futu amen amen sakra na amen o de ni bresa no be wukwa any bre Currency Ventures woman ade Zahara Mixture energy capsules abedwa so enwei eyentafo bi nkonya bi ye kabom na yanom baako yetopa ye baako eyensuo eba ne se wo ye ba ana obema na wo yu obema na sensuo bi won sesi ho baako no otiti ne kọ na ba me ne kọ na se won se hwan ye basa wontime hye supporter wontime hye boxer mesra ma wonsanka Zahara Mixture energy capsules ema so na se wo hwe wa ha mu power kwa ha mu ho no ma wotum sensuo so bi egwa peprepe adundungani ama mesra wo bomoden na wonsanka Zahara Mixture energy capsules wo de an watin ayekuro ma wonsa enkabi afei awon ho asem ene na munsa yade ego no syphilis candida eye Zahara Mixture energy capsules wo ka bomo so na onuma esanso boa my immune system no etumi ebo adwuma ejane na so Zahara man capsules mema de no no be ma be gro ewo mpema pempema akwankan ebe ma ya ma mo piafo a wadro eye Zahara man capsules hindi heba mixture 3D malaria eno an yedi to ase eye typhoid na diabetes wo bibia pressure edi wani na se pressure no wo be check bia na kosoro ma wonsa enka hindi heba mixture enu papa ni nyina da Every Currency Ventures Currency yase enrono eye 0248569335 0248569335 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers no me se DF ukoduru kwa no ani so atan nam se efe pa colors no any designs no ebia ejina na so Alaska Star Enterprise wope epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers ni nyina so benya bi Alaska nchen original curtains bar TV strips light bed sheets blank curtains Alaska Star Enterprise Kumasi Adum Mrs Anoche Plaza wo pedodo atua bomodia na frɛ number wo isisi a 0554 114878 0554 114878 ene sadia afrefo no ma hya se frentem no ye bia homa no atum 032249835 032249835 0243114497 wodi baby akasa frame Francis yetio koso pa na sama menu win na wan fa akora no ma me chefa ma na tobi me kredi menya ni di me rutu na suma grada ma na ba no so dan ba yi ni sem no de ma me le ba na mo no ma mi ba yi fu o sa chiri yi so mun fo so sem ba je akora na chefa dia ma no me sere ma ni bi mu o tembi le
o papa 10 billion kwa wa bida o papa o 10 billion o musa ne se wa bida we kiri from me pa kwa sia mpanyi wale ne bani nyina ma bai that's it udi ba bia kasa free that's me me ba to say majo so mi ra nyame adon bopo chia mama for sister for no mo to ne papa no me chia mo nyina nyame shira bebre na de mo me de audio ma bi na de mo kana nyame sam en afutupa na mo ye na ko o shira me bi shira mo ye de ni bi ya ye de tie mo shira mo nyame shira bebre de mo ya bi na mo say ade nyame shira mo na asamu koso sister no se me ka ne bra en sen yo ba ti mo to oba no abuso for kata na wo be ma wo ko to we sister no de geso guya so na me na me use moto no sata na me bra no benya visa American visa e buy oba he pay fine for ko no mu bi ya pache ne bra si na ja ya me kan asem oba no me anam yura ho ko kunda ile bra no to ko no na se trouble no ba senka sabi senka class bia an kan ba tuwa so ita na mami na so mo kansa mami na 10 billion na tie no kra so ne yafen sister ya mi shom de mu na mi ejuma wate mu na ta yo tie mu hwemo pa ya da mo asepa so se mutai chisa udi ba bia kasa free ili aba ma akwa ta ajo so ili aba masomo kufia se no tan ko ili aba mami manu abejafo nyina mo ni adwuma se de me papa ne ekoya wo kan ye se dwuma so na mo ye nyame adwuma na mo ye se de mo ye nsude ya ye tie mo ni aso enu bi se baka ne aso dia tuja ba bi atamfo bofo bi ma mentia na ili aba kusia so ma mentia no me ka che me ma me ni se ewie se japade ye de koi wonya wie se japade nya na de be che no ahwe wo kra mfa so be na wo so emo baba ye won do pege se be ma no wo ni tibia bia ne nya fa asese aponche na fe di wo wia wo pene japade e bia ye die yi ebi se japade de koi se na de tini se de Ghana nyina ma wo a wo be ye ni dai wo be de no watimi atra Ghana dan nyina mu ne mpo wo wuru mpo wo da chance traba ko ase yo entie ni ma no mu sebi ebinum eye ni briefo na wonya de o ye na emom so tu nta ba ko hwe obi so a ka se nine na kani nya no e hwe so me da se mini aba me so me da se udi ba bia kasa free Oba so ku ko ni yo oba si yeti o ominya mi se no ntien abia ni se de no se no ntien tan ni ya le de ma me ba lo e pa ni so ba ona na yo udi ba bia kasa free ya ba mai Mira, Adiso, Sarpong, Grofin. Babu hawe azulega wade. En council, ya chia kontana na yao. Makote na yao. Onu geni za daina, omo Amsterdam no bana na mecho omo. Na me obolo kunso New York mitiano. Hey. Na minya ba arehu so wa se ewiase. Ya de kwai. Ana obakwata be kan no. Enti obakwata timinga. Mesle no. Won ko ni bibia chere se me yebusha panyi won ko tim non fo bia de manu na 10 billion de me bro program nka mi da me nya ba mo ni jemfu a wo to nyo da ti kwanta so che wate yo ya jena super hello ene na you see you ai obapa na ya chemo mamencia prophet why mamencia ma ofilia former president ate mamencia best mommy obapa so na you me won to the center I don't know the popular animal the British radio it's a problem because when you know ibi anka ne se na konpo no be ye ne den e kura libre so for instance we dey see the way dia we can say be na otra ta to see the no na dia ka be ya man for dia again if you want say you will do the whole place 10 billion and then you do like the say 500 billion can ka no dia ti pakro again mo dey japadi e pe mi ya mo say ankola no na na mo ha ankola no kwa mi ti ankola na su bi be ya na man for abeda papa ko no papa no nkola ni ntem because maame ne maame atwe man so ya japade
and then you be brad, yes, sir. If you look at all kinds of ideas, but now, now, and ideas, a diner mono, the different one, I think I said that. I am a million that too, that the law of karma will that's only a million. Madam Swasi, would you be a free? Hello? Hello? Hello, okay, you're talking about the baby. I can say free. Hello? Okay, can I hear you? Kafra, line MY, would you be a casa free? Hello? Aha, me say, me didn't be kaka. Me a sofo. Me mo kase na me ti. Na me ya ma me di no me hwa de no. Ma me no na hokwa. Me sramo. The oti station ho no, ma me no oti station ho no. E ma ne nkofie ho saa kwa. So person di ade no dia, ono so mma no ho ban. Ono ne baba ma no. Ma me no de ne ba ne na mo di enti na ma me o pre ma no. Me ba ni nti. Yes, so you need to where obey no wa pre bibi. Enti omo akwala boy na nkasa no omo no ho ban pa. Ono ankasa so mma no ho ban. Ansa na oni ma me no be fiefin a oni na asane. Nya ni di na me hwa de kakra bi no. Ma me no nte hokwa onam pa. Me sramo. Enti na sofo ka bibi so kwa onkofie ho nkwaje ne de. Amani nko ho saa. Me pancho. Na fi on to no chi yi ansa. Ono ma me na fiefin. Enti ma me no mbu ade no. Onto okwa. Okay. Me friend pa. Yo, papa ya da se pa, wo di ba bi aka se friend. Hello. Hello. That is 37 minutes. Yo, Antoine Hojo. Yeah, Hojo. The emphasis me can say. Akra me kan. When say. Maame no yes na niase ani dia won ne hunam no asu na ni biriade eche oni biribi so bi aso on kwa hina mu na dia beta me kan se maame no oni ne ba no o kwa no etisa wa trete bi se wunya no obiku imane sankrata sankwala no kofio na bibi ya no aya wo mu a ebibi sama me no ya manu fanu ni sa na denala isia wonso wonu be ko won papa ja pade manu atemu ni sia no manu man sakrata me da say udi ba bia kasa frame Obai wanu mama ho mura agude ni yo abude yeti o yimeti ko wo sa sem se re tin nke o eni ko be ma de here wọ́n sọ gẹ́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  ẹ̀rẹ̀ mi ṣe o ẹ̀mí kọ́sà fani àti olùkọ́ àwọn kan ẹ̀mí ní okùn àmà fà ọkọ̀ first case ni so títà náà bẹ̀ máa bí ẹni bí ẹ̀rẹ̀ ẹ̀sà ẹ̀mí ẹ̀sẹ̀ ṣe ìwé ẹ̀rẹ̀ báyìí o láti èso náà ṣe sí polisi ẹ̀sẹ̀ sí tọkùnrin à polisi ní inú ẹ̀mí ọ̀bá àbàkútà àbẹ̀rẹ̀ ṣe máa bẹ̀rù ẹ̀ mọ̀ọ́sẹ̀ mẹ́mẹ́ bí wọ́n jẹ̀ mú o ẹ̀mí ọ̀sùn gbọ́dọ̀ ti ṣe yìí o fọ́nà bẹ̀ wọ̀rẹ̀ mọ̀ na me toso na me fanche me fa me se biya ni abu ri sije na wa ya da se pa udi ba bia ka se free oni talent a unti me mbodi no me do to sepet impum pe dodo na fam ke lo babre salon sepet impum na wani she ma me fa okwanya wi so na me ntia na akohene na me ntia ma akosi na dairy na me ntia ma akosia she me sa ya na nsem ha onso oba no emra wo frɛ na wo de ni di kunu na no je en wata nya lawyer e we kire omo e do omo nso egum can you imagine say je no wo so gum no say ke no kunu a e ka sen e na obi tiaye ajapadie ehu nti ohu abusia pompo ennimu wono eni kwan so wo frɛ wo ajapadie no si de media wo so di office ho no omo tell pepe e media me se hu so kon kwa say ono omo pam ni frifio no omo nje na mebi de what omo ye no e de boa enkura no what omo ye ono boa makra o say last call abo rema ye be fa na ye de wo atwa to last call udi ba bia ka se frame
hello wudi ni baby akasa free ebi bɛ bi pɔn ni mo di ni di mo akuma si o kan ka bi so da ade ni de ko ni ke de ni ke na okay de to da ni nam so mo de bi ti na ni ko ba ni se na ba ni ko fi ko na on ko mo ni ba asuma ba na ko okay yada se ahana brama kwan ema enaya wo kuma munsam dwumadi ade besom wo no yade ni nyina esie medi ade ama Serwaa Sarpong producer Ishmael Haywood wote na nakuya koko obapa akosia sikapa and evangelist Samuel Mensa yegyina ne ekabo mo a yade dwumadi no esom wo na yada woro ma wo hwe yen e wo Facebook Akoma 87.9 sabre de Akoma Sports bre and Adre Ebusuapeni Samia Champon Pepe Suarez Serwaa for producer eye Emmanuel Owuso Leto wamuso e de Akoma Sports etwa so yada se Akoma FM 87.9 Estaciona yetimidiatina all day. Isakoma Estaciona yetimidiatina all day.